Mbichero kwithira ukiona TV-ine Jacomongo mbere kwithira akiurukwa ntuku ya mathiko yake mbere kwithira ya tariki 27 mweri yuyo enana mwaka 2019 iro mbere kwithira akiurukwa na ara kwawe na nyuma ya kwithira tukomba kwithira tugeile rugonorokie miaka yawe na kinya achievement ciakire amwe kundi kuthogia ndene ya Meru TV ukomba kwithira ukiona namba cietu ndene ya TV yeku twandikire SMS kithira kurugo celebrate ntuku yeru ari Tomongo kwibyo kuririkana bara bari bakaitakara na kinya bara bakitu history undo by thantare that time lakini mbite nkiara na TV Kenya ukomba kudokela kipenji Twitter na kinya Instagram na kinya Telegram tuko ndani tumia kitu tu na SMS na shit tukomba tukiailia nikienda tuomba kwenda tukiona urua to mantu yege Tomongo we are just ugakwenda kubokurika na anything about Tomongo nyoga gwetha utebo kumenya ende no enda kumenya nkuruki still urekethie Jacob honorable Jacob ebaye Tomongo na ingwiti kiamantu yakomba kwithira gitabwega urukiro tariki 27 mweri wa 8 mweri muthiru irarombete kwithira akiurukwa eno okuruba nkurukia miaka 1929 ambere kwithira gichero mwaka 1929 so miaka 90 miaka 90 years so na ingwiti at least ukomba kwithira tugitabwega karibuni sana ndani ya Meru TV yono mbango yono muri oni muchanakira mono manyara karibu sana bwana Lemi. Karibu sana bwana Patrick. Yes. So mwako mwatambia na Lemi tegomenya introduction yaku Lemi nwe umite ku na Lemi abwetha kiatia. Okay. Mbetawa deporo chiarwa Lemi. Short for Kilemi deporo. Okay. Oh. Non tontawo kwa achiari. Yani no antuke Kilemi. Rea kibatithio non turea Kristo ngetwa John. Okay. Rea baba na rimatao. Oh. So de marieto athatu na mbetawa marieto ukuringana na area. Naranja ngetwa John non tuiro dichekene. Maukune na makathitine kana kongi ngetwa Lemi kana na ditangui non tukinyande mwarimu. Waya ke kongi na kuo watuika matao. Sure. So marieto ye retu mirika muno na kombere no ngachokeria station yenkatho utuika netukaribishete u celebrate na kambiria kuwa bwana Muchena kinya kithika to celebrate kinya mtu ena miaka gana kana maana ile utiro mtu awirwe kwera murungu muyukie anima sure so kinya kithika to celebrate to kulus so besides kuritana imbandika mauku na ibono tudamenyere mzee Mongo no tumwandikio mauku na chwantu barabe na gitumi kire antu kenda o omba kuritakirira kibo kuikwa maoni yo madugani yo sure wona ni tontu bagutwika na gitumi kire antu na kenda kinya wona kanya kwandika ndeto cio ukandika kenda omba kuguna barabange beyi sure ande oni ndiriwa ndamenyere mzee amoita papa no tubwa sifairande kiru chiawe watu ga ne lasimikire weto mucho na ndeta ndaichi introduce nda mwira oni bandika mukunde mantu yande ko yakuna buranda akona nde mwana munini ya utoma nda yakiwe ande arari muchore arari model na arari para tuita subject ukiandika story character in a story sure na itwambiririe ko banga ukure awe biography ankwelesa antubeto abategeta rumuri gitumina tudea itwambiri kubanga biography yawe na tumebanga sana lakini watu kama on off na usafiri kwele mwatu yuko bwega to post
na mbuga no twari process ineu. Alright. So na ukwenda kumya mantu mengi ya Ntomongo. Sana yara wengo ambiri tena yara mbili. Okay, bwega sana, karibu Lemi ndani ya Meru TV. Yes bwana Patrick. Asante sana mchana. Mimi ni Patrick Kaberia Mlaura. Ditangu na Machimikuru Tea Company for a long time. Anto bambeta na are mito dake na bona chore na winge yetora bambeta kabe kana kaberia. Na lakini anto baba kura bandukia kana baba ndo peshi maguru bambeta Mlaura no tireri yetora baba eta Stephen Tare Mlaura. Ende bomba kwenta change ya kaberia na Mlaura. Dugeto na winge ikaberia lakini ba akola kolo mno bendo bambeta Mlaura kana Tare. Na undi dagwe na antoba mayani de muremio mayani diga Machimikuru na interaction ya kwa nyingi muno ni nari Ntomongo woni ndamenyere briefly ko weta imugoro nge kora haibikwa ande ndaga no opportunity njega sana yo menya myake ene ende kuma around 1990 97 to endelea tukimenya namba la tukiara na ile bokai endelee tukinya kwara ndiye muno kushia sana kura ikuma 2009 mwaka ntukwire tire kuri Saturday witu alitie mbere eta aguka ndei woni jama inge yango bikio share nanto yara faster yara mbere tete mwinge muno bawikwa indatoira mpera no was a wonderful storyteller, a wonderful mentor. Na utuntu akwaya device kulingana na buroka lina uri whether mwalimu akwa and device ile mbekio to mwa better teacher whether muntu kirigacha akwira wowe go batiogete uno ntuno na knowledge uyonde and they are like a fountain of knowledge it a limit na atare ango aho kwa information no kuritana and it is quite a celebration onto inyawe na ari tayari na wetaro to I really felt it tire utemuntu taigiro bugwe especially tolinga lamanto ya to ari kubwithia noem this month. Okay. Plans irare achio. All right. Ebwega sana mutegeri wa Meru TV ngwitigia at least ukomba gwithira ende we na imbibio ngo tukwarire we na at least na kwena kainti tu imbito kwenda kwa tukweru ari we celebrate bwana Jacob Ntoibai Ntomongo kana Bai Ntomongo urombere gwithira akiuro kwa tariki 27 mweri wa August 2019 kana mwaka ujo ni bontu ikwa Patrick akiwa bara na mantu ya maingi ya rabarendete kwithira bakibwithira nkuthoma rono rwa Ntomongo mbona kwithira nkiona mantu ya maingi muno ontu inkona akinya ntukwekia kwa wangu kwa kigambere ndona mbere kwithira agitonya ngugine miaka ni ya 1959 ndombere kwithira ichalo umwe wa Meru African District Council nambere kwithira kinya chief aranda chief Ngudhuri na ibombere kwithira bagitangwe na kinanga ine na kinya nambere kwithira mukuronjo ncheke so apart from kwithira yara kwira maisha yake amenjite kirembi muno na ari chief itarira ari chief mbiombere kwa chief mbiombere chief nimbiombere kwithira kwa kia chief kiwithi bokembera atonya politics 1960s yeah Ntomongo Ntomongo kaya guchoka story yake yambiritie karaya muno ngoria no twithento ibae ari agambi. Okay. Barara muchonko yele kurutana na statement chao watu ibae bare akuru bara no muchonko ya ayukakia antu bara bare agambi kana bare itonga bena ngambe nyingi ende na pikere to ibae na pikero no to was na ari muntu na feseki ejega na ina knowledge na ari mugambi ende muchonko amutimire mugambi ende Ntomongo acheri muchienda yo agambi. Okay. Ende it is transference ya karire ya kakumenyo ekura tore ile magambe ne ya kutokuwata ni biantu traditional leadership ira ari ko Kenya kendele ya Meru ende Ntomongo inereti bu na mbilia kulana na eta chukuru ende ya tira chukuru anda eta me atendera primary A and B ko gochi eta wawa na bita chibeta kama yeto muno na chibeta bu ibya ya wono itare ugana ndi na watere kithomo mbere. Okay, yeah. Na mbere ya kumotivate bange no twikware athina sana
ngitele na nduke wa muntu weta chukuru pura bari fashionable ikore sure and then achiumirie wale wa chukuru ne then ari supportive mwaka au nende leadership ento mongo wa mutana umwambiriria kuuma au na chukuru ari muchevyo mengira provoti no ari number 1 kuthugurwa. Okay. My father tells me by kumoringo bagitia na ureta aba klima tomongo provoti utogo mutheka yeta ndo amewataka atulokanirie go na reyo orare and he was a very active sportsman eta endeleo ueta chukuru mengira agriculture na embu amejende na agriculture. Okay. Dira mayani yire tomongo na metheti research aweta kwa utirima research so well organized yagita guokanto ithetu yari ndene Kenya kenda kumena akawa kombekia kugwa muguruka mbere gudiluka mbe achwa na sampling yemethetu am subjected to analysis chia science ona nabi imera bila byombekia kugwa tigania ona mayani ona kaoga ona intobibio byombekia kugwa ende established nanga na rekwa au kumagi siasa kana bando kana rekwa chief ndimere a chief ari kutingacha yeah ende kuthima miunda na kwatha umeagitara ukoloni chief in fact chibu na muntu nkiriacha na erongi na mwalimu yeah bare ranki nemwe sure iki unene oibo bare atongoria bongwa ende wari muntu wankiriacha riu na ari na power iganene okwine yeah ende nya gukross kiwe kwa chibu ni ara vacancy yagitira atia yo no rere ndara twetale I think twetale chibu weta bantu twetale kwa everia after ntoimathio ni onto mongo no aukumire wamberia kuwatanithia na very funny anenkerwa kurwamira kenjai muthara wite bakondu bena chief Nguthuri kwinya bicha abari ngibena ureta wa Lekura chief Lekura no murika na ora wira wo wari ngoiga tu ya karakari Lekura lengone ede muchongo Lekura maana ntomo pa ya fast Lekura ribari kabambicha yake ira Lekura no amwira chiama nataka chiawe bamurenga chief murenga ba I think they can confirm this Lekura yarenda kentu nentamburuku muchongo mutirima kirira moere echo na kia mucharicha uruna kugendera nyoni na inya no komea muchongo na muntu kumbana na manto ya na ngenti wa wirira kwa mnene ila nengero mureketi yoreku iwanega iwondora kuringwa ne atu ya kuringwa ne atu ya karakaringere Lekura nego mero akiwa roringwa ya atu ya karakaringere Lekura muchongo amwethe jibu okay all right okay so okay agwethira mutegero Meru TV ukiailia miaka ya Jacob mno ngotegerete miaka ya 19 agua supplementary class A na B supplementary A na B ya miathene ya sponsored ingotikare itaru 1960 1950s non are 1942 to 1943 ira gwita class A na B areme I think na kara thomo mwanka miaka ya 1944 ari no kuro miaka 15 nindibia motivated oturire ntoebae ari mugambi na ari ka no wa muthomethiria kana membi au kumene kithomo no kya wata kuringana bura uwa no twatoto buri ende kuringana bura uwa mzee ne ngogwira parking ground yu na ari unene na ari na passion kakwenda ku make changes. The more up to his the end of his days are revolutionary. Umuntu wendete antu sana nena pantu ye kuraya muno. So rira kithomo kieyire he was the right person kukithoma. And they indicate yekyo na kiwe very supportive. I love kanisa. Okay. Kanisa ne play a very big role. Watu akahukumana na kanisa o wale ugambine burabo ethe na kugwata lakini na gwita kiumia. No bona mission yu miathene neo Methodist Church ni kuota nyambene sino then they at that point ikiambirira kia during the early years of establishment ndomongo enda kumenya bo achonko bathwanakia out of curiosity wao weta chukuru ya curiosity yes na alafu na kwenda interact na achonko na nako hilo ingai at the future ya the education and then are na passion yu kwenda kuthoma sure na it was very difficult to ambira chonko bapochokere bakia bakia kuona kwanza kuumomea
wachokere kwa kirasi mwanko atila kwa ndetera alu and they very few people by mbago itapere. All right, that's how he started. Iweka sana mbategera mbele TV rono na kanyebo ndo na nkiremera gina ni lakini atukwe lemi mwandiki wa maukuna na mbite kwa karande na mukuru na mbere karande ali moyo mukuru Jacob baramba kwenda bakiara mantu ya mengi petikaneria na mwankande kayuku ndo lemi mwandiki wa maukuna actually atombere kwenda yeton lakini ngudi ya kwamba kwenda gitu sambira ngwira ba kwenda kirita kona na maukuna class 6 maukuna class 8 na yarangi kwamba kwenda yeto eleza lakini lemi boro lemi bo karande na msemongo nimbi imbiombira kwenda yekwera kulingana na life yake kuma wanene aije kuma primary level au eta supplementary A na B mwakayo kinya ukuma siasa na bantu ndo tutanya siasa nenda ndatoambirira maisha yake yae mtu mwivi ari mtu akariate for example leo enda ubodeke research kienda wandika re imbio menjire abio na imbio menjire bila watoto titi ambao tumongo okay mongo kuma uchiaro kwawe na tuire akenda gutedia mtu sure na kurire na spirit ire ku antu aenda kuona baitetheka na rero nere muchunko akweya na ukoloni bureo na antu iba kurira wichi athi ya tethi antu na ruiru that's why he went to agriculture na athithia untu bo heshima sana aikuandikwa no athimira antu kawa na abathimaira inya kwethera nweri thimirwa meti 50 eno ntu kama chunko athimaira actually Africans bata itikiritu kurima sure yes and by na instruction o akilukithia muremi meti 50 that for example waandika yuku omenjire na ambigi research yakuge msemongo almost everything from growing up kumo chiaro na okura in the backdrop of Meru culture eno ndono mwaka tu mwailie ai mono mu sure pura kurite inya pura etiro marieto kuma uchiaro akungaro tumukurie nde mu Meru kenda tu kama kurombi okay Meru sure to yende skuru nyo tweleno to yende personality yawe mtu kyo mtu nonto kuira wa mtu a spirit yawe sure na tutikuwa nene we are uniquely made that's ibo bible to ira murumba tombete twinde sure na the personality yawe ne ndenda sana plus tukaoloa is a family man he was a family man na naumbire kura mwari athomi na kisha au kadia mwari una athoma sure na mwari aribateta shukuru actually kaba uba you know no monka tu mwali ende ai mtu nyo okuria jinsia muno tumbikia wita the culture no tukira mwari athoma kutho no tuitare uko ari actually bata support abo ambako kwida nende iba na tetheria mwanka mwekuro wara thoma na taomba awe no that time ko ari na manto mengi ko tira isi nyapo na taomba awe kulingana bra ko ira na taomba okay ukariyo alitoa iba interactor tuwe mulitoa na mulitoa mbiba bakumanyana na ukuona uwe na akiri na nkoro weta nilihia nambi endi bukaya na moyo lakini kugurana ni after shukuru tukwela no na mwari uti athoma wenka Joyce that's the idioti torea mwe Joyce te athoma wenka kuba bathoma na mwari ungino umungentu sana bauba nyamda kachi batangira njirene kaba ura bakaumbiara okay na chibo na boba sensitized mwari wake akurwa kiuria aitete shukuru they never are antorere mumairi ni ntomongo you know it's a collaboration kuma akuru mwankatibu mwankambi ntomongo atirashibu okay bila bya tumire ntomongo ashibu ibura alitera ntungo ya agriculture boya sana kanya ge kweya gwatwika ambiririe ara agriculture officer kanya ge kweya wote gotyumbi same I chief uralitera ntungo ge kanya ka mheshimiwa na kwa kweya utyumbi all right
Ibaga sana mutegera Miro TV the first break nonto rugono rwa msemo ngo tutirambere mpala na runo kya kwitha kubongea ba lemi botia tukomba kwitha tukia education live tuwite tukithiriria pio nonto tukona kuma 1940 turambia manto yake mathomo kiri supplementary A na B mwanka college mwanka kwata diploma mwaka 1952 miake neyo at least nombera kwitha ichume tukomba kwitha tukela familia yake tukomba kwitha tukimulika manto yake achievement muno chiodheti inaombera kwitha akiwatanitha nyambene ri onde bromba kulita mianka bromba kwithira kinyage treat antu barabari nonto iselo nere kana i part of Meru bromba kwithira ki treat yo tukomba tuchokera no gatha na kiura ile nambe ushinde na TV ukomba kwithira kitondekera SMS na nya Facebook na kinya Twitter na Instagram na kinya Telegram yonde tuketha tukiaraniria na nyuma ya break we are celebrating mseja komongo na ibon tukwitha ngikone mbicheke ne mbere kwitha gitumura kiri theology ira mbere kwithira akiuru kwa tariki 27 mweri wa August mwaka juu na tugwa tumungu yake koro kira katheru bakie na ibon tu celebrate tukwirwa re who is mongo no tukwira ndo wengi batombere kwitha baki watu ibon tu it na achievement kena nya mtungi at least utacho ntubwile kana bathatu bakuthoma kiri o turobwa mongo. College of Technology ni gukugwata ugeni ogwo murito kwenda kwithirwa uri na kithomo gikiega na kiabata turi na courses mwanya mwanya diploma in journalism and media studies irio kuthoma gukagita kamiaka iri na grade ya C minus diploma in hotel and catering irio kuthoma gukagita kamiaka iri na grade ya C minus diploma in business management and administration irio kuthoma gwakagita kamiaka iri na grade ya C minus diploma in electrical and electronic engineering irio kuthoma gwakagita kamiaka ithatu na grade ya C minus diploma in hairdressing and beauty irio kuthoma gwakagita kamwaka jumwe diploma in human resource management irio kuthoma gwakagita kamiaka iri na grade ya C minus fashion design irio kuthoma gwakagita kamiaka iri diploma in ICT irio kuthoma gwakagita kamiaka iri uri na grade ya C minus sign language irio kuthoma gwakagita ka mieri itandatu aja King's College and Technology turi na full time part time Saturday na kinya distance learning arimu babega na machini cheke nande na nkuruki michetho ya mithemba yonde September intake kana intake ya mweri wa September nitete na mbere na turi na nyomba cha kumama kiri aritwa betu ugichiandikithia no mwanka withirwe uri na application letter kana baruga ya guchiandikithia baruga chiaku chia skuru na nkuruki no wete wengo obisine kana uchiandikithie obisine ya munene wa kithomo King's College of Technology nande turi Gatitu Junction akwena Chania Village Estate Kiremanto nkuruki turingira thimo gukurukira 0721 201 509 kana 0722 326 586 kana uliungira website yetu ni www.kct.co.ke kana tuandikire kire email eg kingscollegekct@gmail.com kana kingscollege2015@yahoo.com. King's College of Technology, growing professionals. Sasa ninakwambia hii kazi ya wanaume. Twende nyumbani. Hapana mami, nataka kujua kuendesha hili. Wewe wachana na gasheri. Sasa unauliza gasheri nini? Nakwambia makosa hii kazi ya wanaume. Wachana na gasheri. Gasheri soma. Hata kazi za wanaume ni kama za wanawake. Uni uku ari nyuma ya nyina wa mwari akumenya ati mwari wawe na kwenda kuthomera mantu jege plant machinery operations nande na gwiritwe. Zono msichana wetu alipotuambia nataka kusoma mambo na matingatinga. But at least today we know better. County to County Plant Machinery and Driving School ni bombingwa kile gwitanwa na gwitithia ngari na maragita za mithemba yonde. Tumefunza watu wengi, wengine wameajiriwa na wengine wamejiajiri. Tugaitethia na kinya tutethie nthiguru yetu. Gukurukira namba ira wei kana turiungire thika barabarene ya Garissa. County to County Plant Machinery and Driving School, the Kenyan way. County to County Plant Machinery. County to County Plant Machineries. Arome
ndugatangike ngoro ringi we uthirirwo ni hinya wa undurume ati waingira mugonda urimaga oihutire mwoko imera nawe we urimaga kuhunyerera mituki ugatiga mwendo waku na thina riu kwena kihonia. Special 14 ni ndawa uranyua thikũ 14 thina waku ugaguthira kaimana. Special 14 no umenywe ona ukihuthagira ndawa ingi o yothe amu ndiri side effects na ina hinya wa kunina mirimu ingi o yothe ya kugwatanio kimwiri ta UTI, discharge na ingi mingi. Special 14 yumaga thogora wa ciringi 3,000 ukanyua thikũ 14 na ningi ni ugutumirwo o haria hothe uri bururi-ini na no umione Nairobi Nyamakema stage ya Murang'a Chato nyumba etagwo Generation 3rd floor door number 4 ukigura hura thimu namba 0721979914 na noyo ugwikira M-Pesa 0721979914 ndoiga 0721979914. Special 14 yukite guthondeka micii. Jordan College of Technology Thika is the leading technical, business and hospitality training institution. We are located in Alisa Plaza, Kwame Nkrumah Street, opposite Safaricom Customer Care. We offer the following courses: electrical and electronic engineering, catering and hotel management, journalism, hairdressing and beauty, tourism, plumbing, motor vehicle mechanics, laboratory science, information technology, business courses, nutrition, fashion design, secretarial, community health development, banking and finance. For diploma courses, a student should have attained C- and above. For certificate courses, D and above. Crafts and artisan courses, D- and below. September 2019 intake is in progress. We have a state-of-the-art library, classes and buses to ensure our students get the best. For the last decade, over 14,000 students have graduated and taken successful career paths. For more information, reach us through these numbers: 0722-916-072 or 0718-248-272, or send us an SMS with your full name, address, course, KCSE grade and your email address to 0722-916-072. You can write to us via our email admissions@jordancollege.com or visit our website www.jordancollege.com. Are you worried about that health condition? Are you experiencing pain or discomfort in your body? Do you want to know the condition of your organs and live a preventive healthy lifestyle? Visit Mount Everest Nutritional Clinics. We have a quantum resonance magnetic analyzer that gives instant full body results. We also prescribe natural supplements at competitive prices which give value for money. We treat a variety of conditions including arthritis, diabetes, infertility, hypertension, and many others using 100% natural medication without side effects. Kwa hivyo mtazamaji mpendwa wa Meru TV, karibu sana katika kituo chetu cha afya Mount Everest Nutritional Center. Ni vizuri kuelewa ya kwamba 90% ya magonjwa ambayo mwanadamu anayapata kila siku yanatokana na yeye mwenyewe kujifanyia, iwe ni kupitia kwa lishe yetu, chakula ambacho tunatumia kila siku na vinywaji, uraibu na hali ya mazoea, lifestyle, ukosefu wa mazoezi, kukosa kutumia maji ya kutosha kila siku, kukosa hewa nzuri. Mazingira yetu pia yanatuadhiri pakubwa. We are located at Sarah Plaza ground floor room 10 in Meru CBD near the Meru bus terminus. You can contact us on 0724-665-329 or 0733-282-849 or email us on info@mounteverestcures.com. Mount Everest Nutritional Clinic. Treat, cure and prevent.
ukathangika kaire ugisho wa kambuni ya Kumbet. Bet Paris irane kambuni yenjaru ya Kumbet ira yombeta gwetikirwo ne thirikari ene bakukugwata ugeni kire utungata bwao kuregister kire Bet Paris no tubo botho na gutuma rieto join kire 29085 warike kuregister na Bet Paris ukomba kwamukira bonus ya shilingi ngiri ijire mbesha baribari oreo ukenda gwikira mbesha kire Bet Paris paybill number ne 290085 account number ni Meru TV mbesha cianthesha Kumbet kire Bet Paris ne shilingi 20 aki mishetho ira Bet Paris bakuajana ni amona soka ira ni mishetho wa mubira jwa maguru basketball tennis volleyball rugby cricket okay na mishetho ingi mingi ukienda utungata turingira thimu eje 0705290085 kana wari na tokere Twitter @betpariske Facebook Bet Paris mishetho ya Kumbet yomba gukugwata ukombo kethera gutina mutaratara antu bari na miaka 18 na gutana mbere ne bobetikirite gushetho mishetho ya Kumbet era mushore Bet Paris kambuni ire tongerete kire gukiria mishetho na biawa. Sena mutegeri wa Meru TV tukumbuka tuishokera turua tu celebrate hero kana mutongeria wa Meru wa icho Kenya mbene ari MP ombre gutongora icho bia Tigania East Tigania West yembe North now yembe Central na yembe South yari gicho kimana no ari mubunge na ibonto tukwitha tu celebrate no tunaitira ngwene na muno na ndi tukomba kwitha tukiminja muno kilimantu yege agriculture ibwega sana mtoto Kunguru Sam tena Facebook warembera tuko pamoja Leto meet Joseph Gitonga ibwega sana Moses wa Tuliposa Buchianga ariwa msendi alileta the famous Uru Stadium ibwega sana barabangi wa ndambe kwithira bakire like komba kwithira kinyaro kya ile SMS chenu kinyagire SMS chongwa makana arembera we are doing well Mongo will be ever remembered ibwega sana Buchianga Joseph Gitonga Sam komba kwithira nkiona polling kona SMS yekusila kwithira ngekona kirote ibwega sana Margaret Kadure Ofa Karamta nimepata Justa Makena Joydan wote tuko pamoja sole kinya Muturo Muidhali bwega sana Muturo Muidhali ntoi mwai bwega sana ntubwa comment yeku honorable Papa Festus Mudhuri Phineas na kinya Bosman Ntala ibwega sana James Maina na mtoto Mase Kanario Karithi Mohamed Drogba ibwega sana na kinya Steve Muchui nkone SMS yeku na kinya mtu witwa Joseph Mbudha ibwega sana ende baronde na Facebook na kinya SMS ndo bagutha ngitegera kuongea kombera hi Kabe we are enjoying your talk live in Meru TV nice time at our taps ibwega sana taps na wacheki nikiwa Mikinduri say hi to Lemi to mwalimu Lichoro ibwega sana mwalimu na waona nikiwa Meru Town by the way sikuwa najua mingi kuliko Mongo at least mundu tueleze ibwega sana keep on at least una like kama unatuandikia test na kinyaki ni SMS kwamba gwitha ugitwira nikira tumba gwitha tukimenya no kumenya ka uteku mewa celebrating Jaco Mongo nimbithe ngiko ne bicha ringo getha ndo John TV huyu ndio tuna celebrate ntuko yeru are Jacob by Mongo urombere gwitha akiru kwa tariki 27 mwezi wa Agosti 2019 mwaka ino Tamantu neja ya supplementary A na B ya then Methodist okomba kwithira okiona na mbere kwithira agitona ni headmaster Isaac Dharamba kore bae bakomba kwithira betwira NG15 1944 amba kwithira ita class 2 then echukuru eu na 1946 iro mbere kwithira ita class kia bithatu uringo primary amba kwithira kithire na common entrance ya class 4 common entrance ya class 4 yeah 1946 na ramba kwithira agita nara aki ai number 1 primary ki class 5 na 6 na ramba kwithira agita kaga 1947 to 1948 na ramba kwithira akithiria akibwitha PSC 1948 ira yathira iri highest primary education in Kenya ejitene reu 1948 na ramba kwithira agita Embu Agricultural Training Institute 1949 niende tukwenda otonyera kuma 1949 tambire mantu ya agriculture na ara ya thoma aramba kwithira agichoka ringi nyuma ya kwa wata diploma 1952 so let me
so kuma 1952 ekwata mantu ya agriculture imbia ile abio nongora twambiriria at least tubegotha tukiona achievement yake cha agriculture. Okay, ategeri ba Meru TV bombere tubachokire nkadho no to pa correspond no to morali to amoyo na bendele na baturi churia woni mbuga mzee Mongo aretere everything into beyond the agriculture. Sure. No to agriculture tu ndo bumwe. Tha itu area value addition. Kadha ne ko ke kadithia chips. Mukuru are visionary. So otebi atigere bira bienda ka agriculture. Na adirira itawa agrarian revolution. Kwa la agriculture kabisa. Kuma kire uremi bomwere na ikwa tumiunda tucho tunini kwa tugande antuba kwa cash crop farmers. Cash crop farmers mayani no aretere kawa makandamia. Those three things. After that into bibi kenda wiko factory. Sure. Factory kenda lad. Factory kenda njira. Look at the point. Factory kenda antu bande kwe. So otebi atiganyuma. Crop akoya mbeo, akoya nasare au komiti miunda no tu inyana ti factory yaki. Miunda rano facilitated. Including me though, you provide fuel in kuchia shweta. So aretere everything. Kiri agriculture. Na ibontu mbiki omuita the father of agrarian revolution in Meru. Titigani yake no tu factory mbere yari emichini kuro. Eboka atibu. Yeye that no wa facilitator actually yaka no chiti Meru kiri agriculture. Meru yonde kwekari. So katuge akureta mbeo, akureta nasari, au boni abubu anda, au budimira mu, na uboni na abuikia, na bandu abu tetere kinyake imbi. But idaruda la muchonko. Kale just jare imbi, for example no to muchonko nguti ya kwa na boundaries nya ida cha kwanda mayani cha kwanda kawa. So hapo ya wana atombera ku penetrate beti kanida muchonko ke no ba kwanda, for example. I think I can take that. Let me know you want to the image of the chair mzee the mzee Tomongo andikirwe agricultural officer in 1953 no gomea 53 you may go to school in 1952 and kwa 1953 ari agricultural officer ibugere wa mwambelio agricultural officer na chipo na mtwaero na mwalimu na batiri. Actually, those are the pillars for community. Sure. And mo non to am interacting na muchongo na komenya bibio kwa bie agriculture. Megambo ejo kwa bira no mwaka aebe na mission yemwe kuritanto reminde wa miro. Bere anto bari ma miro. Yeah. And the acho ke weta ke kurima na ibanga na bitali ke ndaba ingia production. Yeah. To babo kwa kuiwa yenda lasima. Bombere mo bambiriria na bana muchongo ari strong na bumu no conservation. Conservation ya mitho, conservation ya naramera ya ira mbenji sida chenja wegitare winyane no itwire gitare ekono chenjele kuna ndo bangirigacha na machibu. In fact ngebungo kera kyari serious muno na kuwata okabungwa ichibu no atemelo mbenji weta kwenja na ilimene. Something our leaders are failing to do these days. Sure. Ndo your water is running away and to every capture soil erosion nambi soil erosion is rampant. Sure. Lakini watala miaka yegi tareu dia atongo dia baruba kara no tibare akithomo ge fresh na iko ari na passion ya conservation tega yambe yaka nende tu wende conservation environment ya gambiri so mbere ya chibure nguya litamu ndoke kana litaya community nabo ntaombo changaniki ayako hata diploma 1953 tukere miunda yale. Okay. And the meko ina scheme of work era ya wacho. Ora enda irare ndiyo yitara kanga ndi abera kwithia u. Bake wa scheme ati muntu uraka kwithia na naka nitera nguge ora witha kwenduta no. Okay, sure. Mwalimu ingekuwa shughuli fulani. And the era aikete no ne Meru itigania na Meru laja Meru. Okay. Nonto from his ones na kuombe public land ichi yere wako nya factory ya chonde chairman chegitero egitare ya werera agricultural officer. Okay. Weta mwaka location na wigembe
na factory cia wana factory cia kaua inara scoutete akona no ntuneta na kia muchongo na nari na information ya muchongo akwenda na ari agriculture officer kwira yatawa crop ordinance act na ngutaira yo antombo Amerika na thai mantwa mayani na kaua yes bura natives no to Africans betawa natives kwe cross batetegiretwe kwanda ndube etegiretwe kuritangwe mundene ya ina imerabiu and then no tunathomete na chongo ibobe ya bakaria muntu manjiki akwike andwa wetire amwibia research amenya bo muchongo akwenda inethe twa guthima na attitude ya kwa India ire ni fa kuyokia data no eta nene yake kwithakia ndene tiga emero na tigania ona ire ikubirira kawa ire ikubirira mayani makandania interview beyond area ona nende ego establish you area nurseries nurseries imo go nursery mo yari baraka kwe nursery eche kawari kuyo yari myandene kuyo yari ngomo na boringo ne yari nau ende aseti nursery na ari mibato ko yawa kawa kakwa na noke yako dimire marinya yake njo fitigana munda layout ya mundo kambo prepare munda mwankayo kabisa kabisa yes ukarita tumilitora tuonde ukadima beji na iba tichiendere ile ingogea yokakia o mwaka mbere wa ndami kawa same case na mayani tangu ya mbele ya nini ikenda toka by the two yeah sure actually you cannot talk about tea parike manto mayani bene mero utigari otewateta otebio ogera sure ipaonea urakonere vali ya mayani mbi ibyo twagurire munda ko ya bene agura munda ko kichimokoro na atura na ono tunone vali ya mayani bweke yakani enderera officer wa agriculture anto bande kwa nende ba distributera are ni imerabi na brown line ni ekie mwankara mayani atombo kiloka na wathima iro kwa ndo mana tano imwanka 7 days na wewe lakini kendo tagile brown yes tati bwana tobala tuna tunirogwa muchungu na thima ona ndi na ichi nayo mbikio chokera alafu ende mbere wa ariria bu nkiriga chete kia afurana land act ne ari neo na tezi genda bewa miunde kwanda ya muchungu ego bwindia sabia kioreta wa blanki yita story uke akuria mukuru eta wakithia ya Josephat akwante to ibo kwa mno ari omurungu atedia tukwe mabona na muchena yes Josephat kithia ya teka bautiga na muno na ntomungo no tibalitango giyunwe ende akwante to ije geita rebeta kuthima miunda anto iro scheme chiambiririe the first title kwa ya noa dene tigania na nyambene yeya nirwe anto bairi eta watigania na nanga no to muchongo kwa ya ona na mayani yakabwa na arrest tirende 600 acres ba negotiate na community akuru herondas babete kiria nende bebe ni muchongo kiria we state ire nende na factory akwa anda majani kanara the forest yandi gazetted anto badimiro schemes na areko scheme ichi wete mwanka kuma kia baita ikena mamwanka ya kinyathangata na thangata ikena makiochwa ikiwa tanana mwera yoyo itawa tananto ikawata kia baita mwanka ikomana na kitheo ili yewe kubwirira mayani umuchoko establish ite catchment iwe setore mayani anto badimiro eka itano kana 10 kulingana na population and then merega neyo yari akamete na kumobilize merege ukiendea wantu ba already baba ingi beya na inyani unde batokona kwa weta kule malodiro yes bakeya na miunde batiga lakini it was hard kuritana mu Africa that time at the value ya cash crop imbi na reja kwa akanyira nima na kwa achi sure nima yari nara chale kaire neto tempara so batona vale kwanda cash crops ko udene mora gologate muchonko muno ya Africans babongwa yitarira kuritano yari uko dioro ikenda anda kijani kiriku na anda ataki una that time ile tarira chiejere kuona mbecha ni kweya ukimenya ri no tembanking mbecha kama mtu mama beka tudulumbu emuntu ayeka nyumba kema yani andeje kuona bali ande kuritana mtu vali cash crop
yari thina na kubaritage culture abatwire nio mwaka bakeya nende agwari au ende ukiariria mantu mayani na politics cia mayani ciothe kuma mwambirie mwaka mwicho politics cia kawa cooperatives and things like that yombe bia siasa na vigeti mwitho yu eliare ule mang'angi ya siasa yerege ntukionekere kina becha yari thina to could hold everybody together na bakawatanira bakaita atia bakaria na bakawatania sure na nendete sana gukaria no tunagwirira kawakambirio kondaps no tuba siasa still siasa mbaya maisha mbaya ere antu abera kawo arende aikabo hukumia siasa kawene bo akomi bo batongeria antu ari bibara bakandete aibuka dimakimbo that came to pass sure nima yes let me the sector is dead ongate example muda yes let me antu bongo abara ukwenda otethia we mutongeria na maono ibongo bakuringana sure for example kwa mtu mbenda we ya weta student kumwe yeto wakiranki onto imanyara mwalimu urawira ibongwe we wari na aita wa cooperator yes munene wa cooperative college ambirire dine mwe ya tigania bae kuri agriculture ikethiri mukandamia wero wande ongea kuira akayusi mitairo ambi lekenda kandania yeta ate adi mugoro igwa yeto kwanda mukandamia alafu kaore simiti haya ke kona ngojo uranga benkasi freshia mukuru ukenda akabathatu umwe wotwira onge wokama na kangi kanini kawikakiambi kabwenderia mwegoro tongashua ndi antu bongwa nyari ubatethia na no tundowa mkuate rume ni antu bongwa baregero teteka na mzee aibatethakia tu it was a great negotiator no turu we miundeu kuritantu miunde na yeu kenda ba create that factory yes you know it was a tough negotiations na negotiations itike miundaki kinyake maumau na negotiator na maumau na aka negotiate na kaborio na aka negotiate na muchonko tiania egetate take the middle road nebuno ndona other even during a very difficult time. Actually, like Churchill, were UK. Not no prime minister during the wartime. Sure. And we remember him for that. The same Kenyatta, Jomo Kenyatta. To mumenyete nonto arulere during a very difficult time. Sure. No exactly to mongo regime ya wayari. Aki accomplish you there. Atumaira negotiation skills, ku convince atu. Atumira arau kuendeka authority wengo no to was authoritative. Sure. The guy was strong. The guy was powerful. So atumaira intelligence plus to kaulwa muchungu approachere Africa moso Kenya na ira yetawa triple C policy. Sure. Triple C pombere commerce. Nebo? Then Christianity. Sure. Engineer civilization. Civilization ende ireto no ikethomo. Christianity ne yo bureta closer to what is. Bogete kemurungu. Yes, commerce ne one ndene mbi. Mbecha ni mwambecho ndo biashara of course. Biashara ndio na biashara ya kawaida. Biashara ile makiri kiro rimegweko. Yeah. So anko atra mudaura mwenzangu mzee u ari. Mimi kwa biara ombogura challenge ile ombero and counterpart from Africans banakara schemes bakareka batekona value ya cash crops. Mimi kwa bingi omba kwithira kumenya bia mweta thina that time untwende na wa knowledge. You see 1952 1953 kinyake thomo gitariki mwenje atalewe ukimenya buru. So kulitana nyantu babongo na neria ni no litana kinya muntu elewa mbere thina. Number 2 na weka 5. Tikawe na mbejo wende antu bagaya kibarua na kogu na hata ugiomba miya ngona challenge mo chari you know chari to open muntu eka 5 muntu ile manambi waanda majani mimbi waanda kaowa na toka manenji so mimbi kile wale kirono kiro agriculture kuibia gwira mimbi yo bire kwitha challenge na apart from muchonko bere after bere kwa mbili ya buwa tobenda negotiation ye my friend ya kwa lemi akugira negotiation new communities ichiari na clan system. Sure. So the clan system no mwakage kugami unde no muka clan igete kamiria. Na extent no mochongo na ale angoga atenda ya oyura aya ni oyura de yonde. No ntuna atala matabo yo kugira ina ndebeka uma. Okay.
kurita ngugi bonto agirite boundary ende na agirite boundary na baba mabato kurita ira bage oh sure ende no ya nditungo against that sometimes bakaronya na machief baba ngo baba atantu bantu bakwanda kawa na bakwanda maya na ute agirite yes so ke kuna vegeti nya feeling chianto na modho ya antu bongwa rivalry grand rivalry yes ila chiendeleo mno kwanza especially then kanzo ya agriculture na Anvelet Avesta angaine yes kwenda ila kwena conflict you know it was equally strong sure and the moi kwenda ila kwena attempt ya weko team mongo yes ya ila ino cha mero itarele and anything that happened to mama ali to negotiate ya menye bura akelokia na siri bura botemba inyani nyanto angaina ate kumenya akijeleje president mbere ile taroni live kenda bokiluka nondo no amenya akaimba sure ende baichitha na ila kureko alafu ni eta through nondo nyawa bankanto baritangwe watu ekaboro tigerio banka tewe bakabwethia barekere kiege atebakia ni authority ya very powerful okay the chiefs act ya very good ya sheria yongwa na ngirigacha na togo yorodi na mwalimu affirmative action yetera amberia ne ndiginya ngao child yes akeyo kwa okay ya guthigira ndeto ciawe cia burama ntugana tano ciare na mbija kwambiria kuruwayo karaya kumakaraya kaya tebira yes na ndi ciare challenges cia culture muno yare challenge ya culture na ngoga cia muchungu okay kenda mu Afrika ateke gokira amba kwithira kichumba ndi neo we musiasa that time formative stages you no mwakwethire okaria muntu uchemba okinyai monki I remember one quote ambira gintu techetha akyo ko ni unene ni umwanyungwe na monki etitonga we kindaruka sure ke ritawa kompale kabila monki nduo la chenjara eta ate ikitheruka sure itera mukondo ni unene na amenya ura atitonga no ntoya mwithone na mao ne anene waeta waria chiao na korwa wewe na kwa muchongo na kwa atia wewe nangi na mwandikite wewe na ko kiri akuruba mwiriga na roko so Patrick na tomba gwetha tukiumagira ntubo maybe imbio mbere gwetha giseta the examples igitarwa mbere kwa ra factory mbere na ra muchimukuru maybe factory yo kiro mbere gwetha isete at least cha kahoa igitara yakire uri agriculture mbere ndio ba utonya politics ndio nkona still utonya politics mbere gwetha yaki agiendelea the agriculture still ki politics maybe imbio mbere gwetha gisete maybe kahoa ile example ndo na we ngona na factory yake ja taware ukiara kakia mayani mnondi ya sana kurero ira yetawa special crops development authority ebi yari 1960s they special crops nero mayani na kawa yari under one authority and the formation yeu muchungu na ameambiri mbere KTDA KTDA was a parastart when they establish mayani as a cash crop throughout the country and the factory mbere yakwa ikwari no mwaka ugena acreage ende muchungu ikwari na ground clearing ma 1958 mwaka around yendelere mwaka 70s aikilia miondera agitiria no to factory ya goro 1964 ikinyata ende chimekuru ti factory that time igeta nyambene ti factory ye na estate ya irari mbebeletie kibaka kira megi anto mirige ni chimekuru bara bebelerie bara etakingi okay nende bayo bakbe utiga kiu na abetire na bobeya wa crop beya wa manana kuyo ya to manata ya mbere kinya jero ibare kwegitare okay bake wa mayani yara ende mbere no mwaka we establish ekarenji ya kuomba cooperate machine sure ndio yari challenge nene na ni yari thirikari yonte ikiwatanaira kugwithio ntuguriku na nari mbere wara ndi no kumenyeka kwa wenya kuonekere nya nene mbero bona kwina kiongozi ukumenya mbeto ile ku alafu game blueprint ya thirikari kwari na ibaiche factory ikoro ya gwakwa ira kinoro thimiro yitore imenti edimwa area sira chia yire gwakwa factory ichi KTDA dene ya miru chia thimiro yitara mongo na bone anto inyabo batamatha makua kinya mibireke goi kinya kiyego yende leta na okay lakini era ya imenti buruna berete clearly na uba murungurune na miteu ya ndawa na uwe kudima na mageti na imenti ti factory kendere acha birigari ne kuona ni in future yes kenda factory
kinyona na michini nau kigochwa area kigochwa ko no watigichieni ya wa factory in the future itara kinyela na nyende bando bide kuma nyabingi ari ni badite bo kwa decently nende tokiara kianda to chama yani na agriculture bo kwenda tikiri ale ategeri ba Meru TV ba wata ke agriculture eyitene riuria 58 56 na wathani ba muchungu na ukristo bukeya bwikirida na mila na desturi cheke Meru ntomongo naomba ku balance manto yayo na mwoyo wa ukika sure ende utemulita ke equation ya development ila simetere yala gwetake yonde anto ibayenda lakini ukiotana 90% 98% ya manto yala na vision yewe na agerakia nonto wena ari very forceful kinyai kwiro ndo akiona abote kuelewa buke thorama sure he was quite forceful and now aba push agenda chia wetu na most of it ichatetheria ndo wetu na ina sana endelee tu celebrate maisha yawe especially on agriculture and tea na wonde muremi na mumeta kwa mayani na ndalina kama duambeje chia mayani I have a special feel okay mimi tokiuma antoramba kwenda bakya appreciate ko bwa bwithite kire kawa na kuba bwithite ke mayani tokiuma uke mantu ya agriculture mimi antoramba kwenda bakiri realize ko bwa bwithirie itara yake nurseries before you continue matao nurseries ila setere na chi establish na wigwende ne anto bokinda kithake kero kianda wakemera kingi ende nurseries mbere no mwaka ambiria nurseries na barete ile ikugirira na ari ni extension service ya kuritanwa ubanda na kumenyera na uketha alafu ende mbere ka wakatagana no mwaka mbere ka kura onto teme yake na vitano kakiwa ki no mwaka na ku establish factories no mwaka otale manto barabara yachi aturia ka waka no mwaka otale marketing yo kona na ari mnene nya wa KPC na ari kuo ke coffee board na ari and it was all rounded in the coffee okaide na ari kuma the entire supply chain ne kinyata kia mwaka nya mwisho haraka wa kenyugwa nya ke na auction na ndika maukua ka ugapora ka batikendwe kenda ka add value mbecha chione kacha ko media chia bora muntu ako akaya ende ukeyotala anto babo onde watala nduke ratanya na ndubeta na mireti ira yona wero ana bao ba tugo taituke ya kwira yonete wero kumanya na kaoa na ne effort yento mungo ku establish kaoa ndene Meru all right especially yes before tumba kwenda tukimagira ankuria lemi kuibia sete mwembirira omba ku with research ukiande kama uku au kulugera achievement ya giti agriculture kuibia membe omba kwenda landmark ya kwa hii mchimukuru ndambiririe kutara factory ndambiririe membe kuichi at least few omba kwenda kiambia through actually cho tutambirio tala wana muchena pambere ku negotiate kenda ntu bebelia miundeni na we establish nyamwito yo anku sure two kuimiza ari mibanda mayani bongo na tueta la ecological zones ina simastita brutigania tu yana about 7 ecological zones from coffee nini tea pyredrum okay coffee banana china manetu utere atamenyeraira no tunyamyunde kagaine na noe aire antu badame bahete bawatendi that's also nini under the achievement tuke ya bongina buo achievement yonto rewika kwa Imenti House Nyambene House in Nairobi kuku ngoku mutindo yoyo ina property chia union naigwa era giant for example buika kwa Mercury building who owns Mercury building tukalano and bwana mchena pombe nda pungi wata nuriri kyore kimutu ori anto iba appreciate anto ibo nyoto kwadura nende anto ule akurubato talende iba baba appreciate ane mimbi ana ba ndi nyoka no bera manto ama umo batimenya so baba appreciate ane ibo chole they lend me to mzee ikoria kiora kechoria nkero mtu to mongo bura diria tiania potokorola okay so anto baba igotha ibatemenya lakini baba ari kuru ibakume nakumenya
Alright, tumekwenda tuweta break ingia ile alafu tuishogere kuthiriria na rugono rokirwa siasa no tunombere kwitha ye kamyanka ya inombere kwithira leo mwaji usika muno kile manto amyanka ya imenti na tigania kile manto ya nyambene bura ya nathai kuthimi bwa miunda we kambauda resiu na rekinya mukuru njuri tukomba tukia ile manto yege ya politics na inkona SMS jikwega ngomba kwitha ngishitegera lakini politics yake mbere kwitha ayukuma kile manto ya 1969 kuto kwamba kwitha tukia 1974 mwaka rombere kwithira akiuma kile politics na kuuma ri endelea maisha yake hata ukaona ndani ya Meru TV na mbere kile SMS tumbere kwithira gitumira SMS na kinya Facebook tukombeza tukiailia nikienda ketha na kiuria kana kwibyo celebrity kinya byo ntomongo ntoiba yetu mba kwithira tukielewa nkurukino tutina talamba baba arite no one on one abera buna bo bakiandika maukuna kubeza research yo bakomba kwithira bayete manto yake itana tomongero kinya I think Isiolo yodrona kwa wote ni kanso ya Meru. So that means Isiolo ya reparte ya Meru na anto babaida batichi Isiolo ombere kumatia na imbere kulingana na rogono iya semi ntomongo no ambere kwitha yake afadha kanya ka atumira Isiolo fadha rombe Isiolo to I think agwitha manto yake to shora to kombe tukimere kwa yonde kilo DJ Isiolo parte ya Meru ndino ne otongora banga mentire arekuo kurogwa thete kwina kushona katika ngavana eta wandoyo na ngavana munya mbura Isiolo actually ipati ya Meru so tukombe tukiri visit yo tumbe kwitha tukiona then history na ato atokanire kende Isiolo either the independent kana bando ni ya Meru. College of Technology ni gukugwata ugeni ogwo murito kwenda kwithirwa uri na kithomo gikiega na kiabata turi na courses mwanya diploma in journalism and media studies irio kuthoma gukagita kamyaka iri na grade ya C- diploma in hotel and catering irio kuthoma gukagita kamyaka iri na grade ya C-, diploma in business management and administration irio kuthoma gwakagita kamyaka iri na grade ya C-, diploma in electrical and electronic engineering irio kuthoma gwakagita kamyaka ithatu na grade ya C-, diploma in hairdressing and beauty irio kuthoma gwakagita kamwaka jumwe, diploma in human resource management irio kuthoma gwakagita kamyaka iri na grade ya C-, fashion design irio kuthoma gwakagita kamyaka iri, diploma in ICT irio kuthoma gwakagita kamyaka iri uri na grade ya C-, sign language irio kuthoma gwakagita ka mieri itandatu. Aja King's College and Technology turi na full time, part time, Saturday na kinya distance learning arimu babega na machini cheke nande na nkuruki michetho ya mithemba yonthe. September intake kana intake ya mweri wa September nitete na mbere na turi na nyomba cha kumama kiri arito betu ugichiandikithia no mwanka withirwe uri na application letter kana baruga ya guchiandikithia baruga chiaku chia skuru na nkuruki no wete wengo obisine kana uchiandikithie obisine ya munene wa kithomo. King's College of Technology nande turi Gatitu Junction akwena Chania Village Estate Kilemanto nkuruki turingira thimu gukurukira 0721 201 509 kana 0722 326 586 kana uliungira website yetu ni www.kct.co.ke kana tuandikire kire email eg kingscollegekct@gmail.com kana kingscollege2015@yahoo.com. King's College of Technology, growing professionals. Kasari nakwambia hii kazi ya wanaume. Twende nyumbani. Hapana mami, nataka kujua kuendesha hali. Wewe wachana na Gasheri. Sasa unauliza Gasheri nini? Nakwambia makata hii kazi ya wanaume. Wachana na Gasheri. Gasheri soma. Hapana, hata kazi za wanaume ni kama za wanawake. Uli huku ari nyuma ya nyina wa mwari akumenya ati mwari wawe na kwenda kuthomera Mantu Jegi Plant Machinery Operations nande na gwiritwe. Zote msichana wetu alipotuambia nataka kusoma mambo na matingatinga. But at least today we know better. County to County Plant Machinery and Driving School ni bombingwa kile gwitanwa na gwitithia ngari na maragita za mithemba yonthe. Tumefunza watu wengi, wengine wameajiriwa na wengine wamejiajiri.
tugaiteria na kinya tuterie nthiguru yetu gukurukira namba ira wei kana turiungire thika barabara-ini ya Garissa. County to County Plant Machinery and Driving School, the Kenyan way. County to County Plant Machineries. County to County Plant Machineries. Mutigatangike ngoro rĩngĩ we ũthirĩirwo nĩ hinya wa ũndũrũme atĩ waingĩra mũgũnda ũrĩmaga o ihutire moko imera nawe we ũrĩmaga kũhunyĩrĩra mĩtũkĩ ũgatiga mwendo waku na thĩna rĩu kwĩna kĩhonia. Special 14 nĩ ndawa ũranyua thikũ 14 thĩna waku ũgagũthira kaimana. Special 14 no ũmenyue ona ũkĩhũthagĩra ndawa ĩngĩ o yothe amu ndĩrĩ side effects na ĩna hinya wa kũnina mĩrimũ ĩngĩ o yothe ya kũgwatanio kĩmwĩrĩ ta UTI, discharge na ĩngĩ mĩingĩ. Special 14 yumaga thogora wa ciringi 3,000 ũkanyua thikũ 14 na ningĩ nĩ ũgũtũmĩrwo o harĩa hothe ũrĩ bũrũri-inĩ na no ũmĩone Nairobi Nyamakema, thitĩnji ya Murang'a Chato, nyũmba ĩtagwo Generation 3rd floor door number 4. Ũkĩgũra hũra thimũ namba 0721979914 na noyo ũgwĩkĩra M-Pesa 0721979914 ndoiga 0721979914. Special 14 yũkĩte gũthondeka mĩciĩ. Jordan College of Technology Thika is the leading technical, business and hospitality training institution. We are located in Alisa Plaza, Kwame Nkrumah Street, opposite Safaricom Customer Care. We offer the following courses: electrical and electronic engineering, catering and hotel management, journalism, hairdressing and beauty, tourism, plumbing, motor vehicle mechanics, laboratory science, information technology, business courses, nutrition, fashion design, secretarial, community health development, banking and finance. For diploma courses, a student should have attained C- and above. For certificate courses, D and above. Crafts and artisan courses, D- and below. September 2019 intake is in progress. We have a state-of-the-art library, classes and buses to ensure our students get the best. For the last decade, over 14,000 students have graduated and taken successful career paths. For more information, reach us through these numbers: 0722-916-072 or 0718-248-272, or send us an SMS with your full name, address, course, KCSE grade and your email address to 0722-916-072. You can write to us via our email admissions@jordancollege.com or visit our website www.jordancollege.com. Are you worried about that health condition? Are you experiencing pain or discomfort in your body? Do you want to know the condition of your organs and live a preventive healthy lifestyle? Visit Mount Everest Nutritional Clinics. We have a quantum resonance magnetic analyzer that gives instant full body results. We also prescribe natural supplements at competitive prices which give value for money. We treat a variety of conditions including arthritis, diabetes, infertility, hypertension, and many others using 100% natural medication without side effects. Kwa hivyo mtazamaji mpendwa wa Meru TV, karibu sana katika kituo chetu cha afya Mount Everest Nutritional Center. Ni vizuri kuelewa ya kwamba 90% ya magonjwa ambayo mwanadamu anayapata kila siku yanatokana na yeye mwenyewe kujifanyia, iwe ni kupitia kwa lishe yetu, chakula ambacho tunatumia kila siku na vinywaji, uraibu na hali ya mazoea, lifestyle, ukosefu wa mazoezi, kukosa kutumia maji ya kutosha kila siku, kukosa hewa nzuri, mazingira yetu pia yanatuadhiri pakubwa. We are
are located at Sarah Plaza ground floor room 10 in Meru CBD near the Meru bus terminus. You can contact us on 0724 665 329 or 0733 282 849 or email us on info@mounteverestcures.com. Mount Everest Nutritional Clinic. Treat, cure, and prevent. Ukathangika kaire ugisho wa kambuni ya Kumbet. Bet Paris irane kambuni yenjaro ya Kumbet ira yombeta gwetikirwa ne thirikari ene bakukugwata ugeni kire utungata bwao kuregister kire Bet Paris no tubo botho na ara gutuma rieto join kire 29085 warike kuregister na Bet Paris ukomba kwa mukira bonus ya shilingi ngiri ijire mbesha bari oreo ukenda gwikira mbesha kire Bet Paris paybill number ne 290085 account number ni Meru TV mbesha cianthesha Kumbet kire Bet Paris ni shilingi 20 aki mishatho ira Bet Paris bakwajana ni amona soka ira ni mishatho wa mubira jwa maguru basketball tennis volleyball rugby cricket okay na mishatho ingi emingi ukienda utungata turingira thimo eje 0705 290 085 kana wari na tokere Twitter @betpariske Facebook Bet Paris mishatho ya Kumbet yomba gukugwata ukombo kethera gutina mutaratara antu bari na miaka 18 na gutana mbere nebo betikire tugushatho mishatho ya Kumbet era. Alright, tumekuja tuishokera rengi mutegeri wa Meru TV na gwe wako dikana kiati no mbere gwithira kinya mse mongo akibitha mantu yeye kwambirira kwa St. Kisito. I think St. Kisito currently no St. Cyprian. We are a mixed school. Mekidori Ngaos ni athena 1964 1960s west kurombera gwithira kiambiriria no tunare champion kithoma kumbira at least na kwenda kubuithi una arembira halo gine kabere ni Nicholas Kuma Kinjo Baranga kaidho arembira kabere yake theki sana kweli nimesoma kitu msemongo alikuwa mtu wa maana nimechubu kutoka Teresia Nchiru ibwega sana kuongembira yes ni ukweli Imenti Factory ilianzishwa na Mongo ya kuwa anajua boundaries but walifanya vizuri sana na msiangaine tume akithai kwa na issues katika tine ka mseto angaine late still angaine na late Mongo but still go mdawo mbera kwa na issue katika tine ka kuweka mwanka yo kwa establishment na nanya mbene dhira baga event kania na mbira dispute yo milite katika ntwangaine na mtamongo ni ati kakwe no kwali na ndo bengi kibangi na wita na kenda tomongo ikikanyowa muntu na itirwa raba itiane bari itiane raba dimenti so don't know kidha kwe mbere kinyato tugeya kinde tuyake kemyanka mbere kwe those years jari tarea ukulera wishiathi mimbi tomongo ara usigagire mantu jaye kulera wishiathi kana wa arende list arenda kithomo ataetire muithone kana support mimi mamau arethira aishusisha na mantu jeje mimi kulira kwa isiathi ndene mgongo ya Kenya okay Islam bitikeri ambambiririe na kuwa Tomongo is a freedom hero wishiathi bwaru yairwa na njira ithatu bombere kwina military mau baratu eta mau baba na uncles betu baraba mkuna muidhoni that's the military wing barani armed force sure lebo alafu kuna civil office na leo ikakuwa for example yonto Kenyatta mzee Jomo Kenyatta hata mkumire muidhoni ya mchika but Dedan Kimathi did Mwariama wetu na dhiri bamuchori bamkumire muidhoni and others sure. Then when a civil office baba ko negotiate na muchungu na bakirite tai na bakiarakia then there are people in administration ya bantu mongo kwa tuika iba ko rio save mo Africa lakini to balance the two yes actually the three non to kwa ile ntu mongo adha tigania under the nose of mzungu and one of the greatest warriors we have ever had sure. Mwariama so actually they were neighbors na igoro I conducted an interview na mwekuru wetu wa Siasilo wa Mikindori ambira Ntomongo neta Mwariama na mwetete on 3 occasions na bakaria na mwira ukathukia ntu
njira ya kurwira wici athine iriku ni na twabona gwatuika another case muchunko uwe na kwenda ntu babonthe bumite maumau ntomongwa ailebia maumau no turuine washeta abera turaibwinde lakini bo turabwinde bumenye bora maguthia ta bonko bwera bugeta ate kathira challenge antu bathatu baba akamata murigo yonu winde muchamani oragwo uru antu bonthe batura ake abera ake buke onditira bathatu no ntugiuria kiruru no abortire maumau cia siloi mwe kurumoria sana kinya no kura egora mbona kinya bullet wounds ndina picha hapo aringiri sasa yeko umira mwe kuru sure ambira ntomongo no abathire au iba irite antu bathatu batura bonde muchonko auria kiuria baba umete maumau bonde baukiriria njara bonde kirinde kionde riu tiania yonde na da muchungu ayata kirinde kyo atomba kora bonde haya no aburitire maumau pambiria ndiko ailani tia zilo engo aloma mwe kuruni mwe kurubereri na ishuja na batinya kurika no haya auke rauria kabote kumya baraba twere miuma baraba turitire maumau ukireni katubuge mukuru awito mona baukira muchungu ayito ailia ona ntu batatu bakuma lakini kirinde kiko onda karinde mau na wisdom wento mongo yabathire ore so what have happened kam muchunko ure ankadwane bum gaita ntu kabuibia sure number 2 Kenya iko na wichi yapi na watu iko na wichi yapi Jaramogi the Raila na Kenyatta watu iko ibaketa meet the people to sure na beya miru beya uru watu ikariu gavana ingwetikia aitawa Sabari Baring what yeah Evelyn mbadiketa story mbu amtumana tutautumira watu ika Kenyatta na Raila na yes Jaramogi bakaria by any means possible even if it's bullets tomongo no ekayita kau rera muchungu ataka augire na ingavana uwa yeah sure so tomongo had no alternative but ITND armed reinforcement askari bo mabaile every camp in Meru yaba denjira ndewa Kenjai askari tiba merengeti askari ba merengeti na ba kawaida michinga ba baitete arira Raila the Jaramogi asho about by Yereba itia kilingoni tomongo akinya Land Rover Nwembi aberan president to be no engwari wombira president to be and the vice president to be the governor of Kenya has prohibited you from addressing any meeting here utekwaria governor of Kenya auga ugeta mucha mune gwita atia bubuithia bauri atia na Kenya ituto gwita atia tukwatha aberi tukaboyete kiria mwankorera boka sworn in potenyu the tu muma yukoro your president nonge we vice president botearia amwira abera one chokeni ngarena yao and Kenyatta when ari he was na eleo kidogo tukatea tia Jaramogi ateleo but Jaramogi naenda ku negotiate na Tomongo ilo akinyire Tomongo amutalla ya dhatu no tinuka kano mbaya ne firing orders Jaramogi 1 are Ambiride 3 Jaramogi 3 Jaramogi 2 akiwa kinya 2 Jaramogi na aringari ndio aberende ngoja aberende tata ngoja pengari no bera bugaita askari barbonde abaonda abera taimire ngiti na burita michinga na bo parendi bo ngwaride ya heshima mpe president to be and the vice president to be baibo rais expecting God of honor lakini tia bakadiru kama escortwa yani but time yeah sure side ya ngane na side ngembi and it was a convoy with so many other so by escortro monka Kenjai so yari wisdom way ikikuona at least kutira kwenda blanching that day yes that day still ariteni heshima balance da muchonko na bwana Jaramogi Oginga Odinga na still gavana gavana ona cia iko karibu Kenyatta ona aweshinyo Jaramogi ona bakwewe
heshima Sure. na anto tenkemi ya da yule escote tu na michinga ikiria ni ngwarinde heshima kumenyende ne usendi right optical message Sure. anto ende inkemi ni umana baririe so we na njira nkuwe na usigira muno gire mantu jeje akurura ociathi wa Kenya we ntia di you know we are okay sure yes and then umenye tuwe mwariama was in the neighborhood yeah sure so otego mwariama ke either in the neighborhood na munene akimenya either na kwenda muthiri haremo so it was standing a blind eye na ibono tutukuinyawe na watu celebrities ni hiro kinyagire mantu ya kurura ociathi ociathi gwiko ya Kenyatta ai president na mwitire na mwitire state house amuria my friend how did you manage that day tukuira ururi ni atothathirie amurare kama mtu yangai sure so he did it all right mutegera Meru TV na turandea kwarira mantu jeje political journey ya Msemongo kumarera mbere kwethira yukuma siasa na 1969 namba kwethira yukuma kuromba etikia obunge kuromba kwethira kimanenji na no tukumbete kwethira tugira akwira imbibiongo byatumira imbia mukujiririe kiri siasa akwira kiri mantu jeje ociathi muchunkwa wita kana yo popularity kana ni kare na untu botongoria antu imbia mu matre siasa ene. Asante sana bwana Muchema ategeri pa TV yetu ya Meru TV ora twambiririe mbere tugire mukuru wa chiari muchiene ithe ari mugambi sure nende kiri utongoria kinyarira we na family yaku bro gwithakia gwirorita no mwaka ete achie muntu wa milita ntwere no mwaka wone muntu aka journalist na tukaga na arimu na tubakigacha na antu ibagera ya community bora chiari ba sure manage transition yento mongo onere nthi ura mwanga tubarita mirengeti bekira nguo baeta kanisene bambiriria kurima na ibanga na tamoro antu amiro transition yu yonde nonere akeya na kwandithia imera yu yonde akeya kwithira me power politics i control sure no kemenya bibi control resources na kumobilize yantu i politics sure ende onake ya kumage siasa akugwirira muno no twende vision yera eneo yanto especially on education name tigania ne ari nyuma muno na kito ne ari nyuma sana manto barabara ne ari nyuma sana manto ya ngirigacha ne manto aroi ya yonde na ila kia kuona vision yeneo ya roi especially water bora rombe kio kinyela aremi bakarekende weka ila mbura yes bakaregire ndi rwiro kudira rudo kaumbo pakambe wende be control biba kwanda ona njirera njegende yake ya kwethena political power you can be able to achieve that orende uno kona ntwaga ino na counterpart yewe the other side na ureta wa just that sure bauna boida ambiririe ku agiteti nyauba kwata political power ariku amenyendi baba ke okinduga mbere tigania kabira na nuo kumbana na cheleli yes. bari kwa nyamwera kwa yeta wa joint board ile county council ile dura wa machibo na tobangirigacha sure ende ona no mwangaite ende ki parliament ne ombe kuwa teto ile ku ende it was like a promotion ne desire yewe kwenda usabu wangu ete ambere ne musukumire ne ndi arona ageta parliament ile akaomba kuojuria yama ingi sure ndo na area vision inene sana so politics is a way of achieving that dream ira ari neo like the calling kawa ari kwa musukumo all right na nikwenda muno tutakumantu yege onto inkona itarakiro kombere kwetha kuna issues cha kwathura na mianka nikwetha kuna issues cha kwathura na mianka go no ngambe iteta na ko no ita kinyago no antu wago tugoto na tombere kwetha kya Harmonize manto mianka muno era kombere kwetha na issues ateka tharaka tigania imenti na membe ututonyeri na isole ya ore ronto ngoreka na itarakira na mbago kwetha kiuga isole are part of Meru. What happened and where did it happen? But get into kikiurikiu atega ribetu engwetikia ibaika kwa na twende tuikie miaka Meru yethina kona i like that sure nebo bretu taku kiurikiu kia monka katwa ibombere branto mongo kumere siasa exactly ata kumere through a kind of by election sure ora ariko kwithina onere na mantu ya sheria we ya shiata
no umenya we imuchiari ade na baba ibu batuthikirite na tutina details cia bora yes public record so kuna nkioria nkithithia investigation ka nkithithia research ekwa mbona ndone mukuru mweto wa Muchai na bangi beto wa Mikanguru the late lakini Muchai leo na kwa kurunda ora kimantu sana bambira rera kachiata on the problem na sheria timeabo kwere the family knows igwa tukirende tiganiene kwenda muyumbi ntwangaine no wa frontere ntomongo na bera ndeterenire nyweji no ntwaregi ya ndeterenire lakini rabejire kutonya mbunge Meru no itamenyereti kwa Meru it has no leader na ibuno tutukororiga nyamuntu atuthiria bwa hata tutimenya Meru ya gavana antu babai pangi bandini na muchungu yele au baba yada for example bobere Meru muchungu yele uatiri ne aroi bada Meru okay no tu uyokero either urowe utire all right kwela no Mumeru ongimuwe mowe religious linda eta kinjuri cheke yo ngo nyatha ile rambirio chwa representation kenda ba ikakia delegation mbere nyan juri yeto kwa mtu no watongerete kia make ni uoni bakadhibia you know it's Meru has no leadership it's a concept of leadership na ibunya tukadhibiria Meru ate Mumeru buga ituko ntelele concept ya gwe leadership au Mumeru amenyerete kwa tho oh sure then ndi no watu yirite unende migration from Mboa it was still on kinyatha ile yote ya thira but it's my next book na ikwira ategeri betu kabeta book launch ya origins of the Meru nation ikuria kwa rero where cows kill lions ukuriga na Meru ni de manjabu all right so deona za kwa mbira za yenda ya 59 na inkwenda tumba kuharakisha na tikwenda kutira SMS ngubwa kasa ngira bamba ku like show barabambe kwithe tume SMS kire bakuibwa kana ntobwa aria sure all right show iko motsana watching from makutano ibaka sana arembira lemina kuoma babuthi research mbega kire manto mongo hapo kaberi ameongea ukweli Mungu amefanya kazi ni itonga adharimbu kutoka mchimukuru kumta kwenda kwitha akimenya kwa nini mnasema alifanya kwani yuko na nilimbuda tomba kwitha turukiti msemongo tariki 27 mwezi wa 8 mwaka juu so msemongo alituacha that we are referring second narration kaya tukua abwithakia tutiko we cannot use the first narration rawon tutika watu tuimongo kana babomba kwitha kagura jawaya using the second narration tone yakuwa abwithakia reporting ni kwithira ateo na iboya ntunyiba familia yo kumba kwithira yanite gitio ya gwithira tumba kwarithia ari mtukari nuntu mwankanto baba kinji ntukio ni bibi kumba kwithira bikiona lemia kiwa Ameru bate da kwa thona bate atongore baeka intuki ya mtu akwa kaula na ria ari moyo nomba kwithira kinro tontomboroki na ndumbo ingi nyingi nuntu amantu era buthakia but today udeki nyaka antukara at least kawikirongeni encouragement kuwa okay nuntu twina atongore duare twina MPs bakubuithe very well twina governors bakubuithe very well twina senators twina pastors kwena ginya community leaders kwena chiefs bakubuithe bwega lakini mtu akamya kinyanda ichiomia there is no need because kinya utekorika no tutaigwe mtu arikane that's why we are celebrating mongo nuntu akwithira at least no mbere kwithira kya chief that's why still they kire miaka na tombere kwithira yes ntongene no mbere kwithira mu front na omba kwa aletro lenyo where na baombe kwa mbere kwithira baikirita na kire manto ya miaka for example thina yo mno etari miaka lakini kwirika na mwanka yo tiana na imenti you shifted mbere ya rin rumo yo chokare ndi puru something of the sort wow ate inayo originally mwiri onjo kwa mwiri onjo yuitara kia kenyarika ya kwa mwiri onjo maila aramboni yo na tora yokinya eto retete yes bani mwiri onjo yutora loire actually loire ke ukumete muno lakini we achane Ameru bari kuo tutena thina na yeah sure kento kia mianga ara the first conflict era kurika na de ntomongo embera kinya anto asiasa ikare kama ira na bakawatana bakendelea ya kuongea jomari mbeo kwele kwa yitwa ege akia wata mbeo mwanka bananto bananto no kuona wetete mkindo sure
kwa tuikende representative wao kansela akendira ile kuma rutero rwa tubetu baba ndene lakini no kuona internet gania ri so ntomongo ikia motion ya mendi ya mendi go tuikende antu baraba atora peta kuringa kura na muntu abaringira kura akaringirwa kura tawasamuta thini mchana sababu weta wawe ndiko ndo kuoti mantu ndikuriga na bubwega lakini kankuriga na bume akende yo shiftire number 1 kwirira na leo kinyayo ri barabara ekinjwa ndo barabara era ya establishire mwaka yo eto na imenti ibarabara kwambiria kwinjwa antu bero wara gwakinyithia nio mwaka yo ni gweta yo no come anto na boy difficult na ide joka ngangi ari ndi onjara abo ndika ba kumobilize so ichibu na nchuma kenda be jambi wabo akinyithia na mwanka yo ukenda yori ende bibi yere oseta igikundi kya onganire bubwega mwaka yo enjocho wacho tutekinyela mbeo araura ende aratu yo kinyete botu ka bana kwa kenda ya kwenja yo gebeyete mwaka ara chama nenia mwaka yo setwa endo shift ya mbere ya mbiriria kwa kinyakenya tulinyakana ya batindire boundary aya weta kwa ndio na yumuyo yore to muyo njo lokerete ayo kanyita ndireke ya ngeta nyendo kya kwa ndio ni atigate yes kanto baba ita onge batendina so owe challenge yongo ya rembia we kama for example that time ni challenge ya miaka yari na anto me abatona ko ina maana inyame ndene beka tuia arona tuia aka wa tainyante no boka leo goti buingi wa kanyumba no goti buingi yawe ende ameri ba fo enda tax na je nda bateka bwindi nyama endeleo no ndo hapa yuko kwa lazima na bateka ona na abo itete ne ari nya aspect yemo kwa zato kire ro chiani ando ibaro ya era tax ye the collector wa batumira mumba uguma bwizo sure ende thing yere litana na muchongo ate akeyira mbecha wa kanyumba akeyirwa art task ekeyirwa wale ndia ng'ambe igatalwa chibwe ya yokie mwe buri kanyugwa ende antu ibagera kya kuitha we rudie batike ya weta ate na alafu tongoria na mumeru no kuona njuri cheke menya njuri cheke ete kiongo nende chiamberia gwikirwa machama sure otegemea mwana no yeta ira ite babira no na experience sure arambi bauya bantu eba na bangi barabare kuo lakini ote muntu ethaira gwete atuika no muthembo kingi ewirwa no ura muchungu ya na ndo bagwito chibu na nene sure unene ya chibu lakini mumeru utongoria bwa wabo ari kwa negotiation na kuringamira inthe no gambi na ijana ndio ya kwa ile ni untu buma butuchoka kenyuma sana untu bwa mumeru especially mutiane no mwanka bugite ate no mwanka buringiro mutuo mantalaila utalilwe ndio kwagirwa kama monki kwatweka bora audio kama monki bugita ate lakini decision ila chuma ila yondo nyaga ya ndikire ya mbaranjuri consensus ila ya idara kwetera kwina kwataniro batura na sauti imwe na baka sure kabira goto na last resort nyamuntu akaraka uchuna muntu achoka umenya kure wakinya atikina sure and the traditional leadership you tomoko na omba ko hanasi ya uyonge meanka na wingi na umetanjuri we temu majori lakini na facilitate tanjuri okay alright na batu kwa na mchana meanka ya miru na ara yari ntomoko woni arambira mengira nara kweta wakaribatula yeta wakarimatula no ndirete tabage kanungo chia diwe na ya mura ni ke ndo yekwa na bagwitheti expedition njege gwika miaka atongoria babe eto makenda kumenya na miaka miru miru na baraka na miru chuka na miru tuinze tonto kali bageta uwanto mungo no tunari na mapu yo ngwe kumeita ye koloni na bora meriga yetawa na nambi constitution mwanga thai tugenda kumea mumiru akauga na tore warari lakini we thirako akuwaruterwa tiania na ringe kura tiania na yigitiania na tore mutigania kiathawa ne atiania na ariku akenda watuika ugwito na aba baraka ithiro rio na u rinya ithiro mutigania no utikiria windene ya ntu bamwe bari ariku lakini to the university ni widikia yo to te buitha thai lakini re so au ba kare matula kare batula nio isolo yombera kwethira yito kando katu akanelo ya from tusema daula ya utikiria kwa hata rome wale
bombere me anke mbere meiru boy ambiriro setwa mutikeria na mutegeri wa kwetu achonkore abayire barawa ikako bayito ba ledarike na balenye manyang bedire tu na ira ito tribal warfare tigania ni kurwana uru that's Samburu sure so watu ikakudhiria tribal warfare bari genara awatalire abantu bari gena badidingi chito wa committee agreement kugeza yaketa kwina common grazing area igukwirikana ndira ne bana na era ne bana okay akuona yonto magandu gombe ni Ameru batwire kuita ate kuenja mwonyo ku lakini dhai it's disputed then ngine oni mwanko dharaka no tubutu ku migration no kwetwire itadira we are still moving wewe mai mtembo yake kidhomo na kibingi lakini let me tell you that's a sensitive topic na tongeria tu ameariria and no ka antu yete you get the point and the committee agreement ile chosi atsetere miaka na aiki miaka iba chibora mbere to iminuki ibo ba makire miaka to iminuki ibo ba makire miaka Meru lakini naro kwa tuika kadhi community ya Samburu Borana what not naro kuma there is a lot of Maasai influence inside here too baraba yeredia tu miunda kuredia na atu Ameru na bokaba setu so Meru wasetu akarigira ariko au lakini Maasai yeredia kana mu ro yeredia ageta atikwenda munda we not to they would rather staff than cultivate sure ibo muchongo wiro okay they prefer they prevent starvation to cultivation so batubia tumbo setu inonto bokurima andi miankera eke uchukerwa bura muchunkura ba makire mbatenko na akabo tumbe kadhaa kwena nindi kweli ando ibari okay lakini kwenda ne for miaka ndio atende sure they always boundaries all over the world katu ya kipongezi people free kuliva habari reason our respect boundary abo chori okay to conclude na kuwa mwisho a month mbele a month mweri utathira mukuru atera urukwa na atatharia thirikari iri kuthai kuika miaka na kuona niyo miaka na ngwetikia mwanka thai anene baba ikuthai ngwetikia if I'm not wrong bari gaitina obend our DCC na Tigania Central obend na leo na machifu ya elio kwa mheshimiwa na alikuwa kabeba na alikuwa nyake ndike na leo so ya ni talk nyoke abona kembichere era nda automated one of them ya elesa na bwega sure ende atongoria betu bakenda kumenya na bakarea bakavira insight ya no ndwe mwaka actually utebiye ugusu bwana mjana sure. So much whether you can live your life na quality of life with sure awori it does not matter no work wa thikira administratively lakini wewe na freedom of occupation ya awori lakini temu impose utongoria bwana ara wa umire kwendere muntu umite centru ya mirwa ba ndira bena aende kutura ili kwa itebwa thikira wotirima weto au kana chief nyamo jokono wa ta rom do what romance do sure ne anke na mno especially na tamoche na toni betu ba ruterwa barakanidi na ntuwetu tigania na okay ya kwa yengia bugwera imanto mbikinya kutheka utuwe na bamundene yawe still no bukurwa no bukurwa all right ore tachibona ara ko ndwe yo kwa nawe ire okay iwega sana so ndienda twina ndeka inkai muno cia kuthiriria so imbitumbike kurikanira ntomongo muno kiri mantu yotheti ituka kwa stadium gutikiambira kwitha mubunge tia kwa St Luke's mimbi na tukiailia bila tumbike omurikanira atare mubunge wa tigania yake na arambire nyambene yonthe kwinange gire maendeleo mimbi gembe south tumbike kumurika something na anterecha maua kana lare kana mutuate kana constitution yake ari tigania yake because tiani bo mutanto porokino ntwa mutama we nyambene rokena makenja hii na ntereire ingi so mimbi hukunge kore kwibomba kwithakiwa kwibiombele kwithagitiano katu atanera ntu amwe bana muchena mathiko ni antu mongo mukuru mheshimiwa
wanaigembe kandoyo ne yire Jackson sure antu na uga antu baraka bakarendi bakawatanira bo bawitate bakubwithia so bo bakuthithia bono to kwa na Giant Meru North Union is the brain child for sure so whatever he did for Tigania he also did it for Greater yes ke dina ya ira to kede yonto powerful minister ngaine kwira wa mathoka ya ile atiriga ke ondone ma era okithana sure so otebingi yani power era kenda utuka who is closest to the president who is the authoritative era to ita one upmanship batari na in issues otibi ba ya ira otibi ba detaira ya kiura gutuika mumeru rabati ku represent Ameru ya dhaibo tumbike kwa kwewe dhai tumbike otala the new king of Meru though I don't know how he's faring kwewe dhai otala king of Meru kana the recent so nionka kwethara kwa according to your research kwewe according to your research ile kwewe so far okay akinyete ranto mongo akinyete kanto angaine kwewe arendo kinya lakini Katue Kiraito Anwar Lamaira Meru na he was very close to the president and that was very good example. Lakini ndio ino tunaerenga bana yetu tuzomba kuwa kwewe. Lakini ino tuwe mheshimiwa Mporo na ukinyage president rais sana. Although the item representation ya na kinyamo mheshimiwa Mporo ndio na no touch all the areas ya Meru na actually national politics. So Katue that was the case that time. Na hivyo ndo ba gere friction to mongo na ndo angaine na yuna tiro chiora kirembi kirona friction ya ile for example a representation like itu kwenda kwa appoint minister no itu kwenda kwa appoint na chair wa either parastato no so that's utebinge okay wa Meru tuletee mtu nani atapeleka yule atakuwa appointed by so and so yeye ndiye atapata na president atena dache kwa interview nima ariwe itu kwenda assistant minister no imudhaura no akuwa ile mi kisha okay so ke politics nini karia ke idara amira kwithira kiria ai mubunge achievement ikimembiro tumbe kwitha tukimureka mantu at least ya thatu ya gitumia reko kiri ronorokie na imbibio ngo membibira ure wengo wa te mubunge bibio ndabuthirie na membi no tonde bana mbako na rimwe akosonya bunge baraba ikuno to ona mitire yo na wana ari na iri ni imbi no akoswa na imbi wa activate mbera nya akoswa pambere okay watala asante bana mchana ile beto ba Ameru TV kiende na tigania utongoria watu mongo bintu baretere kinene sana ni education okay watala establishment ya chukuru ila chiambiririe igitarira riri umura kababere nyumene bachikwithirie okay akwaeria chogo yonto tuwe chogoria boys kana Meru school kana chuka ne chiame yake mwana miathene 64 sisters ya na mwana Mikindori gembe ila chionde igitare uno tonari na passion ya githo na Mikindori Girls yuchukuru yuchionde chiambiririe igitare uria ukuru obo mwana ichi rutere rurungirwa Greater Meru ichi okoro rumwe lakini utongoria bwetu somewhere bolwa ifocus ye baraba ngo bendeleo kuria chiao na beto bamiria wetate institutions chetu chiambirio ko chi education lakini uteatia kuweta ntomongo na education egintu kira kinene achieve namba 2 ni bantu ne ya roi rwa molemu inyoke otala the most reliable water na plan na in fact nya county government ya Meru ikenda gwikira roi rubwega blueprint ireo ira mukuru wa gwethetie na irekera yakaibwewe na irene inya kwa thirikari blueprint ya ukinyela Meru bonte roi na ari ne uru ogeta kiringi kinya water board ira yambiririe mbere in parliament 1970s ira no afrontere motion you among the group of MPs mwakayo akiluka wa kubwithwa nyamoera ya water act yambiriria kiwe ndio na education na agriculture yuni na kwa ni kwa nature pila ila ithatu tumikia kuwa Ntomongo and as having the greatest influence then Tigania na Greater Meru yonde at large imanto undisputable mimbi kwa dhongela kiki ukulukira research yeku sana ki politics imbie mimbi kwa na achievire bidato tukumenya batu okay gombere
Ntomongo i leader na immobilizer lakini is not a very good debater yani kwa Ntoba they can debate, yeah, sure, and maybe even lose the debate. And Ntomongo elewa na ari munene wa Ngema. So they were also doing actually treasurer wa Ngema. So mantu ya moya ya ku Ngema for Mount Kenya region, he was instrumental. So Kenya kedra at brombere motion sino mochi akiluka bamba kwa arja by committee and the Kenya mora ikakia rodri mueku rodri muembu still not involved. So there are people who lead from front and the others lead from behind. Sure. For example, mbona mtu ikiti ndre watoko mbona awete muri na mukwanjo enyu kwa wano embori no akureti oreko. So no tu Ntomongo na tindikite nyanga mbenene sana ndre wenene sana eweitwa Ngema region na Kenya lakini yenyuma noikwa and motion cha parliament iro na yama ingia ro yawe lakini ira passa through Gotanero na Bubangi na ibono tutupikia kwira heshima wetu bawatanire bonde no iko siasa sia Kenya tugeta atia okay itu tukamua all right heshima wetu bawatanire yes pass common motions for the bidai hapa kuona ndio tuguria bibio ngwende bawatanire badiata Kenya Ntomongo let's all learn na Kenya batu ngwene sieto yes tumudiate obora tuinde tuichiomie yes sir. Ariwa mwankayo wa karamana yembe inayowekirwe Joshua Wambaranga tumedha na eleke mianke uwa kudhira kiwa good sana mwalimu good visioner umetumua bwega sana mwalimu arembere ronguranya nkiwega sana biatite antu abengombere kudhira bakia 11 ni kaibwega sana tunafuata muche mwenda Jeremy bwega sana na kuona bwega sana mbira kethia kurubada tubau no bere bwega sana let the people decide na hii BVTI BBI na makatiba ilikuwa wakati huo arembera life yake na Moi ilikuwa inafea namna gani ama akuwa wakati wa President Moi. Alright. Ibwega sana no tunkona bashe tukashitita kwethira kithirira ndenda tuitha tukita ko membi miankate matha tukumake boundaries ya yoyo karamana yembe thikini tariu naturaria itara Ntomongo ari MP. I think so. Ngotigia mabati kwethira kele kwa ni IBC tha ikana exactly yeah so I think tukwethira tukiri visit tu Ntomongo mbere kwethira ya chief apart from Uru Stadium na St Luke's Secondary School na Nkona Kanjalo ne areo I mean na mikirudi ne areo kwa bingi mbitu we kwethira tukiri kana apart from tuwera manto Mwariama Stadium Uru Stadium kwena police station kwena Nchero. Okay. Nchero. Baito irere nyata fika kota. Nchero kana Ngondone. Nchero to tigane ari. Yeah. To ye Ngondone. To ye court. Na court ikia shift ile kuma na okay. Na chibitari. Na okay kwa ile bibi on the line towards that. Yeah, and there's abantu ba Rwanda na bana yes. Okay kwa ile it's like the development including nyabarabara ile lami kwa ile yonde kenda yingura mbi yau yonde ya buru yau yonde twa ile maendeleo ya kaita kau tuteta ya dhira okay ndio yuko tuteta ya dhira lakini hiyo ya kuoneka itoyona. Alright, so mimi ni ntuburi kwa Ntomongo endete na boremere ai mubomi agriculture ai musiasa ai chibo imbibirombi ya kwetha na endete lakini mimi dia bora kia akura Lemi kana Patrick bitao mbikire idagerere byarema mimi ndete to legacy about something ibibi endete byarema for example. Very good. Remember very the room ko ndiro tugere okay kwa ile mbiche theology ngwetikia yeah ategeri betu ibone mbiche uye mzee are ono ategete so imukuru ena area vision kintu kimwagereria kuthiria kirare mai corruption we ambirire kinyantu kwimo ambabe ire kwawe bategabo mura bamuera abera okiontonga okwa nondo nte thiringieni nte kamunda kamuntu otege ntukia muntu ndi ende tharikie muntu otimbi otebia vida arere watonganite ambaba batoroka
by bad luck ibarebe ko watwa into bakia kwanto mongo ibarebe wetate ibarebe ko sensed kwanto bakilukona tutamanyambi badikiro tukabeta wataki to mongo becho kai bendera they were we led so mukuro na arena vision enge kithomo nonti bora na kithomo mwankara mwisho na rambiritie primary mwankaka ale mwali ukura ale mwaiko primary arenda ana bawata kithomo gwe na sorry to say ukona mutongeria kuingura shukuru ukona mutongeria kuingura mbi utejira nge education is the backbone yani it's the key ukona mutongeria kuingura shukuru ou kabisa na mwito tethia and nenda kuria kithomo na and akuthiria ignorance 2 disease and poverty are in a triple tier way yana manifesto ya ari matatu education na tigania no to a perform a wonderful education I don't sure I'm a teacher but I don't know what happens tigania te tongereti why tuwela no why yake unions tigania tutongereti why so if vision sira bila onete ibono ito kwa ariana na ba iba kwenda turita kura remze inaitwa the old man and the sea the old man and the look you know bila ona bila ataombere wa chief sure actually iturariti kinyana justice Richard Mongo the other day bitu kwa ile what did mzee want to achieve and he didn't wabari kudhiria corruption na ibono ndo ai treasurer wami wangema ibono ndo aya nere miunda ai council na teplot ni babu yuki lakini yeye ana ile unini unafsi sure tukwela no kithomo na radio ikuria na tigani monga thai kitashika okay alright so maybe any regret no ngwatanithia regret bra muntu atho mutwe akware twara parliament kithirinda ichi menya kwira twara gya yuyu ambira nunde yora wana na suruba itaginda kinyamana ende akariera muno na Nairobi ambe akathwa mutu akawende ai yunda thukiri so maybe ku regret akwa maybe kira ari MP ku bia bati ku bwithe lakini atamenya itari kadira no tumutumuthi atemenya akura maybe ko na ari regret akwa ombe kwitha na bati ku achieve something but ataombere either he messed himself kana ku something else on very funny ogoro Mongo kinyagita arari na mweri yoyo akori akiyeta ko in fact he and the body of an old man but the brain of a very young person ndeto chiawe chiethera ile omwa ile bwa kari ile bwa kumba ukona akiri tara kai mwere yo gweta mwere yo kura managia mbera la ingondo yo ende lakini ata kata mama ukona manto yara nyama huku yara andika fire chukuru na bagete kwibia ndimbo meja bwa ni na tiete atagwithia personal na tiete enenya blueprint yange ke mundene yawe endete awenda waka uma primary mwaka tertiary tibeti yedirere one a center of excellence sure eko kila kitu na setete munda una kwa ni engineer design yereje kaya gento kiumbi yako yokiome aka 15 20 ke achibwa ekwethera kuri untu bonene ikario tugitorora au merutekiri ikari ewende na setete antu ya una munda akarita na drawings ikabwithwa na ari na manto ya muno kimayani nenda validation it started with it karaya lakini ne ambirije wachiwe imechemegoro tea company nendere to na orthodox tea green tea na purple tea manto ya wende na ari na validation yo karaya kara kikawa watala kwere ari presidential commission in 2005 manto a coffee reforms na ndikite maukua mera ya marketing ya kawa cooperatives yu mwaka mwisho na validation na bora murimi abatie mbere akire yawa na tokenda kienda direct sale were ari mibagaita ate society yo mweke ndia na kaunde sure na ari reforms nyingi muno ira nyambikirwe CS munya akiuga ruari yagara kiegoro manto ya reforms ya KPCU ukaile teto mukuru ari agichiwe tabura ibatikareke na now the government is maybe seeing those papers not to yo munyara ugebo ntomongo na ari ayuga kweya ndeto una nandikite mauku ya goko batiko gwithike back in 2005 ndo kona regret kirwe ni what he was dreaming to do
he was not able to achieve, lakini anto bakenda kuyathia ta inya tongori tu bakenda kuyathia ta na baya achieve na baoni. The blueprint is there, it is only for them to ask ina to wetera na bakerwa tu atiri makwethero batiri mandu na wako nyuma na decide ile utona a lot of ground that covered. So ke research ye mukuru na mandu ya chimbo bayo na mathwanyo ya andikwewe ya andika mandu ya kuoria tigania na ya kuoria meru ke mandu amaingi ke imera bibio that to kurakia na giki thomo na kire agriculture bionde kwina mandu rende aya bangite ikanya kaurano togoria na boko atokoro yanwe nonto kwebwo wena etre silent ke siasa, lakini he was very influential under the chini ya maji ende atekere kwa ne siasa barabare kuo eya okiraria kilengone. I remember once the stima tia yele kinduli ya reo manjeki nonto kwe muntu mauriri una the moi na the I follow relationship yao tomongo wa mbere araua munene weyere uninte na manto ele ya kuua ne anto bakuua batwe ko tuteona nyaka tawa tuteona nyaka kamu nyai otebio kawelo ruko batu tumama mbere ngoko chunguma na ingona dirikare kwere ayo ndene ngono yere stima ikaka nako nante na bonge mokoro akarande mo yarwa mire no komabura arakia gechoro ate hao stima ijuru unafanya nini? Umezikia hiyo ya Mungu amesema. Nataka kutoka leo. Hiyo ndio maikuja hapa. Nako wana stima. Ikingi biache maneria na musafara ya moyo chokete. Okay. Ndio kinduli yone stima. Na oteme amwe mingi ara because he was very tactical and strategic. Again, Bongo was not a very good debater, but anko hatarone ni munani kantuka nini ukaulo kenjae kwa mbirito factory ya kudhibiti. Na kumonene sure. So to go and you tell bibi on that I realize just realization. All right, thanks ibwaga sana mutegero Meru TV nkona live kwa mbere ithano ndeka 29 na ibwaga no ntubako ya kanya gugwitha twatandire kumira twambia tha ithatu ciatha na no ntuba mathaeli ukwitha uria mwabatu nkona SMS kona baba ku like kinya irango post ki Facebook na account na kinya Facebook kwa na Meru TV ibwaga sana ndugwitha wena kaita ka untuku ya Sunday ro tugwitha ro tutelo na tumbete kwitha tu break umustaman tumbe kwitha tuishoka kenda tumba kuhona heroes betu na tuishokera ntuku ya Sunday tukombeta tukithia ata the same ni bwega tomongo murungu amweke areka theru bake na bicha ndonje na by describe the cover picture kana bicha yako ekunegita cover eba kwa kaila kya kuraya muno na ndeta kwa ile kuraya muno nibo ntoko na bicha yari ingia ile te kuraya no tumembi kwa bia ndeta kwa achieve in live lakini at least no mbere kwa the score kinya kwethira uri MP itaruro kwa challenges antu batathomi antu batelea wa mantu kinya weka myanko yo ngwithina kinya ku introduce cash crops I think no mbere kwethira achieve maingi na yomba kwethira encourage young leaders baba kwenda kwethira betonya kile mantu ya siasa na mantu yangia maingi at least mombe kwethira bakielewa so bwithira bwina gaita kega membi ntuba muthia na basa ko ni 30 mbambire na Lemi alafu Patrick mbogitha akithiriria then na mutayari wethira na gaita kega Facebook tuba account bando iko open tambira kwethira gituma maona tukomba tukiailia ringi na ringi no turi yake ndo menya na wele wa mantu ya bombere ngachokeria ategeri betu nkado mtuketha tibu tutithatre sure tungachokeria studio nkado no tuketha titu alikete then ngachokeria akuru barana baba barika na kuga manto amega ya sure no tuketha tibu batuirire ndo ntigi mewe to chwanto mongo I learned so much ro itwambiririe kuga manto ya mega ya Mungu sure rera emo kenda ungia mewe tate so tukathukanakia ara mtu atithuki ara akiuko na mtu na watarisha maisha ya public kana yonge ni obati umuthuki lakini tugae mantu ya mega ya mtu rirario kenda aithira kionaniria gikega na yauya makai tuendelee ndi ku watch Meru TV wewe mwandiki mimbi ugitonya sample jambo ya kuntu kono yo kama tete nekethera ni fair na mimbi tukuigironga witane ndi we uchielese wewe ndo ndio to kare purposely kile msemongo
So katu atanire tuwe mumero gere mwini kwa ita no rare antobo na no mebonkuga wono mbuge ine de mwandiki mtajika wa Mumeru yukuri akwa the part of the ego novel ne siasa ne formata siasa e formata ite siasa sia tigania seriously no tunyanke dikira ana siasa imbika kuwa bakige tatu mantu na bonde imba badomete ndana kera munya wengwa ile person in his office na ridomete kabea mheshimiwa wengwa arigurire na ariguragoro twelano na inchangi yake mantu mengi mno kisiasa so imbandika siasa na siasa yakwa ne ukuria riu ni imwe ndi mwandiki wenu wa Meru ibubati on support na njire mo kanengi ukuria kwa mwisho rendi tetende rito origins of the Meru where cow skill lines ngwe batu kithekirita wa county government mantu yambandikite ukune riu iya makai kuringana aya rembi yareo niyo gakinyere watu ka bible riwa ngano ni nyingi lakini yake dhimbi bakai ende onimbo metie karingaro ere kona nonde beyilita tafadhali ngwatieni nguye kwandika mauku kenda mantu yonde tumenye utigira anabao betu aya kire aritwa tukona yuko for example ya area classics CRI bible verses yandikie storybook wambere anabeto batithacha ucho bible bathoma mwarimu akiwa acho bible verses ira ibatu kuthoma CRI lesson kwina inya thacho ngoite kwana so okay akwa ile kieria CRI biblical knowledge uritachi uria 70%. Onde mwarimu kirasi nenda uria. Tukia tochwa verses either tuinyache support lesson yemwe. Thai kuthi ngudira. Rio ndandikire Bible verses na tuchionka ndi nacho ora wonde ashienda tukaya na namba na no atumire studio no tunyayo ni mpaka na thank you bwana Muchena. Thank you. Karibu. Tuena yukuria kithoidi naro rendi sana ne ana reto Nguchiru mwenye maringo. Reu imantu ya environment mazingira Nguchiru wa iskwiro kana tunyimoto tunduru tu reu yukurira kithoiri ana ibarendete sana na reu ritani bo mazingira na mbicha the most wonderful rebode to Disney standards kedra inambo ndithirangeta na meli kedake ya meli ko mirumbu aya kwina pride comes before a story book na class 4 na binambi ere au mutegeri wetu iyo yonde ya recommended to kinye ministry of education KICD lakini watu ikabando nye ya recommended bora biashara imauiere ora kuomba kusukuma na uko na baraba na ini bo no boba kuriwambi ande woni kuboroba obati ngwe nie tutekwa na imurungu atoete alright wewe sana twaweta ntukwe kwende we otwenderie na tuya maingi ni genda at least ndo wagwetha wakiwa ta moroto imwe yes Patrick asante sana kwa sana Muchena adikia ile wetu ba Meru TV kuria choke kado sana ntuko opportunity kwethira twina TV yetu na tukweya tukaharia tukaya na ngono chietu imanto amega muno no tutene ana antu baritana naira kapwa karande oro mongine ara ora yoyo atugonera tukamenya ndeto naje twachoraga nyage into mongo igwo ndo tukumba kugweta ngwe encourage youth muno egerie kuriganira na akuru ebaura kiekerera te kurira ke bakiura kenate akuru bagweta ora okura muno awe expire ngabi karande mu spend nya 30 minutes umayo kethero in better off than rero ina ara okiringa wecha tapuru kana kumbeti na timu ukethera wena gionto ikiega na muno nya kanisene ono lenjire kiri antu bakuru ke batwe bato tethia kwe antu babega muno kuri ndo muntu wire bwana Muchena antu bomba kuria ningi antu ibakodika na Joyce Mongo Joyce Mongo maisha yawe bora mwalimu wawe tagwetere ari community worker community health worker under the synod yakaga synod that time no eta kuritana ayekuru ndene Meru utheru antore umaba mama era ngosi na binambi na ritanire antu utheru na kwegera nyumba babanjara na improve health yantu ende tomongo ena ke buime inche siasa antu ba bwevia bare mairio bibyo ndeto kugira no abaritana bo birugawa nyama antu ariko nebo antu baraba mbere ba malesi bora yara ya mbere ipaoneo malesi bora ndene Meru na aratachi families nyingi muno na ikundi nya birambirite bimwe byo kuruba kuruno bikwando bakira na bangi ende akuwa tutekiaria ruro roro tekethira tutekugweta Joyce Mongo mwakuru murungu etere no mapema mbere yitare yawe
lakini na atigire go transform antu kimirire kimiturire na ki community development ibaketha na ile gukura sana mse. Number 2 ni nonto ndo kumana kwa mayangi tango ina mechini grouti company anchoke kabe nonto bakona kanya kakwe yao na ndikanye arimi kama yangi yakwario byabo company yakwario ndemurimi na karia nde batu bitanaia ngugi tumenyere mayani yetu yara visionary wetu ambirie rangi ndeme tigania na tuena yo ikyo kimera kira tutigerie kinene kikuthome biana kigakiria nyumba kigatugurira nguo na kigendeleza kinya muntu urore mampembe agache muntu mayani muchura ati otebie ndire na sure actually mayani improve economy yetu tugerio yamenyera na Mungu atutethia tumbe ikwendelea kuwega. Asante sana. Thank you. Ibwega sana mutegero Meru TV tumba kwitha twikinya muthia iyo ashu yetu tukuyerua ri tha ithano ndeka 37 cera withira no tukubwega kuna 8 mwaka tukona ringi tukuya Sunday withira we no tukubwega bwana ntubwa Justice Mongo no tubakumbite kwitha kithia ashu yetu. Justice Mongo ni mwana wa Richard Mongo, I think ni mwana wa Tomongo. Ibwega sana tukuthia atira show na akomba kwithira kiwa at least utibe kuromba kwithira bukiongela kana butaura ebege uturo bomse withira no tukubwega ni Meru TV na rone bwango yoro muri mwankantu kuya Sunday onibe to amushenagira mwana wamanyara. Good night, God bless you. So Alami ngote kibwedre tabo kibo mantia referendum ngote kia oni bedera ke watana na President Uhuru Kenyatta yana kuyana kengwe irora twira thayo te kaita ka siasa ende kaita kangwe na ndenda kwenda nkibwira thayo kintu kirora to bati ku embrace toya Meru toya Kenya ne kuritangwe thayo te maita ya kwanjiriria kwenda tukiwa sijui twina manti yarora ya ketha ya kije kenda tumba kwenda tukiarula katiba thayo ni tarea development na tubati kwenda tuki embrace ngwe ikenda meake uo etiele ya thirikari tumba kwithira tukiburitira ngwiro raba ububu ngobo kona na kabora kwa tuweka kwina mantia referendum ka kwa tuweka kwina siasa ikanjiriria antu betu kandi buire tutumba kwithira tukiona development de matura yetu no tutorianjiriria siasa siasa referendum kuma referendum tutonye mid election na kuma niau antu betu tukethira tu utaka nene muno ile yambi bado dasimama msimamo yumwe futu tema ku referendum kana ntubungi na twachiura tukaya tubure na twabure onturaba tukuteje bawo tuture tukura tongera beno tukuyobura tuteje tubithio kenda ngani atetheka watu wete mwananchi wa kawaida atetheka hapana hatutaenda njia hiyo lazima mwananchi wa kawaida afanye nini afaidike Apigiwe makofi tafadhali, pigeni makofi. Apigiwe makofi. Apigiwe makofi akimaliza. Asante. Kuna mwingine anakuja MC. Mbio imekuwa ngumu lakini nimejaribu nikaongoza kuanzia mwanzo mpaka nikamaliza. Challenges zenye tumepitia kwa mbio ilikuwa ni milima na flat. Mithako yo muthi ino ya Red Cross ni miega muno tutiena ko tuna mithako ingi teno na ni turona corporate ni mavota gusina na my corporate inde ya mbere ndio ingi tukatwa no makangaira oguo andu wa Wasco maraikuo andu wa Winners maraikuo ni tuona nginya timu no turathoneka kwina timu ya Red Cross for the first time ni tuina timu nginya ikeyire okoro compete thini wa tag of war thini wa activities yo ngiuga thini evenya riri ni riathoneka wega muno ni riega sababu ya hii marathon ya Embu Marathon ambaye tunakuwa naye, it's an annual event, tunakuwa naye sasa. Hii ni mwaka ya 3 tangu tuwe na hii marathon. Madhumuni yake ni kuchangisha pesa ya kusaidia wale watoto wa Jomo Kenyatta Children's Home, ambaye tunakuwa na watoto ambaye wako physically disabled or physically challenged, na kuhimiza watu. Our goal ama aim sana ni kuonyesha watu ya kwamba tunaweza kuungana pamoja tuweze kusaidia wale watoto, kwa sababu
hawana mtu ya kuwasaidia. Katika ile mji tuko na watoto 30 na zaidi ya watoto 1000 wamepitia kwa ile mji, ambao wengi tumewasaidia kusoma kuanzia nursery school mpaka university. Kwa hivyo